A very good evening. Northeast window की dialogue swimming tabir punamakpu han bamakta da dong HIYAI LEIMA tong bramna punang putaram nok chubulene ne kokno na kurumjari ngasi Northeast window na khana nei ne na bidongta pukachari bangasi topic BJP protest versus Congress protest in Manipur hariba topic asini koi handaki me gi tang humda pangthokiba NTA na loba NEET exam da han bagi exam tang ahungi si paper leak oibana maram oirakanda amuk tang kun kamatoi da pangthokiba adugumba NTA ne loba asigumlaba NEET exam sida siga mari leinena aspirant taraga mapan suicide tawkiba sina maram oirakanda khigi Delhi gi jantar mantar da khigi Sonam Wangchuksu hanga strike tawki hariba siga hariba khigi Union Education Minister Dharmendra Pradhan asi resign tawgadabani haibagi demanda masida chathara iba hanga strike siga mari leinana adumak haunaruba naidana tongan ba satra gi kanglup kaya amasu haiba protest sida saruk yaraki maduda natana hariba khigi opposition gi leader khigi Rahul Gandhi su masi haiba exam si handa khaktanate tongan ba exam chamaga yankai ni thoida hanadagi hauna adumak exam si lik oirakanda exam gi aspirant kayama suicide tawdana tungi yumbi oigadaba mayam si makhoi gi punsibu pikham nahan ba amadi future singsi makhoina manghalakpasi masigi achauba responsibility si education minister Dharmendra Pradhan lawgadabani haidana khigi Prime Minister Narendra Modi gi maki residents pamang the protest si yam democratic oibamong the protest si changchen ki safe future safe student haidana haiba slogan mayam lauraga changchen ki haiba slogan chathariba protest sida opposition leader Rahul Gandhi su Delhi gi police na phajinduna dudanatana chhatra kayama su asok apan thoki haiba protest siga mari leinena amuk akhigi double engine government oibanina Manipur da su BJP gi ruling party da laiba ruling party na su amuk hairiba khigi Prime Minister Narendra Modi gi residents pamang da slogan kayama lauraga hairiba exam asidadi haiba union akhigi education minister sina mahakna hairiba si mahakna thonbadi natte haidana tongan ba BJP gi karyakata nasu thamukpa wafamga kaya loinana Congress na chathara ibasi Congress na haiba youth mayam ama irang honaba khoi India si hena irang thonaba sile haidana amuk masigi amuk BJP na amuk Congress na rally chatpa aduga amuk BJP na so amuk counter protest tawraktana ngarang si Congress ki maikai dagisu hariba protest si Rahul Gandhi phajanba khojanba si yaning di haidana khoi Raj Bhavan da changdana khoi memorandum petition ki madugi yamna counter protest hoina BJP ki maikai dagisu dumak protest si opposition amadi ruling party da lairiba haziki khoi Congress BJP ani si not only in khoi Delhi da natada adu da natana Manipur da su adumak protest se chathanari adumak pu hariba protest si tasengnamak yamna ngakpa mana ruling party da lairiba khoi entire MLA aduga khoi chief minister oja Yumnam Khemchan masamak yauna hariba protest asi phamki masi karamba pandamda karamba wahan thokta karamba golda protest asi changsilibano kanada karamba miyam da kari utningibano habisigi matang aduga changsaliba protesting sina maram orakanda asigumlaba tongan ba thariba not only NEET ki exam si khatanatana masida reformation khara lakadra aduga Congress ki matamda adumak tongan ba Congress ki leaders sing matam gi oina adumak mayam da accountability utnabagi damakta resign tawkibagi adum wari lei adumak pu hairiba akhoi education minister si mayam gi demand da mayam gi pressure da
हाइबसी रिजाइन तौगद्रा तौरोइद्रा हाइबसी तोंगान तोंगान बा अखोई खन्ना नैननबगी दमक्ता तोंगान तोंगान बा पैनलिस्ट अहुमना सरुक याबिगनी अहानबा मक्तदा पैनलिस्ट अहुम सकमिंगा कोनाना ताकचबगी तंजा दुंगतंग मियांग फमदा थमजगे अहानबदा अखोइगी ओजा हेमचंद्र सलाम एडिटर इचेल एक्सप्रेस ओजा हेमचंद्र बु तराम नोक्चरी अनीसुबदा ओजा PH नंदो लुवांग सोशल एक्टिविस्ट ओजा नंदो बुसु तराम नोक्चरी अहुम सुबदा इगी नाव बंकिमचंद्र मेइतेई जनरल सेक्रेटरी MPCC नुंगाइजे याम थागचरी मतम की ओइबा मणिपुर थोगलिबे इशू सिंगसिदा खना नैनेनबगिदमता पुगचरीबा सेगुम्बा नॉर्थ ईस्ट विंडोगी प्लेटफॉर्म असिदा इसाइसागी अचिनबा मतम खर खजिक्तंग काइथोकपिदुना इसाइसागी ओइबा वारोल क्यामा थंबिगनी हाइदुना लेंथोकपिरकपगिदमता हन्ना नॉर्थ ईस्ट विंडोगी माइकेइदगी पैनलिस्ट अहुमकपु थागलपा फोंदोकचरी ngasiगी पुगचरीबा टॉपिक BJP protest versus Congress protest in Manipur haiba topic asiga mari leina ba han han bawang si ai inau bangkin da lakjage bangkin aina lakchani bo wafam si protest si ruling su opposition su chathabasi ure adudana tana khoi tongan ba pauche singi headline da sunga si dum phongi social media da pura viral loina chatli kwa masida ina bangkin da lakchani bo wafam si khoigi BJP ruling gi maikeidagi khoigi oja saratna thambirakpada hariba net ki paper leak oibasi hariba union home minister union education minister ma masamakna tawbadi natte hojik ki matam sida akhoi AI gi jukni ne yam chawkhatle semdok semjin tawba khotpa mayam ama yare aduduna masigi keno sidi mahakna lobam thokte haibagi statement ama khakti oja saratna su thambiri masigi matangda miyam gi demand miyam gi pressure di high basigi responsibility sidi mahakna tauba taudabagi wafam natabada education gi mari leinabanina haibasigi responsibility si mahang logadabani mahaksi resign taugadabani habani adubu akhoina amutang recall tawraga yengba matamda Sasi Tharoor si Congress ki external affairs MOS in 2010 da oibasi oirambasi mahaksi resign tawgiba wari lei Natwar Singh 2005 da Congress ki external affair oirambasi chu makhoine maksi Maran se convict masana tawbadi natta targa sumyam gi pressure da adum resign tawgibagi wari lei adugi Ashok Chavan Maharashtra gi sitting chief minister su mahaksi party high command dagi karigumba khogi corruption gi scam amada Chennai haidana resign tawgibagi wafam lei adugi 2012 2013 da Congress ki tourism minister Subhas Sahe, Railway Minister Pawan Kumar Bansal, Law Minister Ashwin Kumar, Makhoi Singh se loy mak miyam gi pressure da bangkin resign tawki. Aduga miyam da accountability se utki. Adumak pu hojik si NEET ki question paper leak oibasina handak NEET aspirant pura taraga mapan se suicide tawraga siri baneba masigi achauba iho ama lakpasida still resign taw haiga su resign tawbagi mahutta pura ona taina ba Congress na irang sagat pagi issue ama khok oina lakpase makhoi gi maikeidagi di Congress ki matam dadi accountability utpa oina adumak mana haibadi convict tawgiba leite taraga sudum resign tawgibagi wari se lei adubo BJP gi maikeidagi di hojik phauba resign tawbigi wari su leite masigi matang sida bangkin gi assessment haigadra bangkin gi point of view se kari kamain thambininge bangkin tangnambi koina anchor na su sik panbi bada mayam am yawre 1956 November 25 ta khoigi Ministry of Railway se resign tawgi Lal Bahadur Shastri yes ado Lal Bahadur Shastri se Union Minister of Railway oijaraga su train gari do mana thauru banate moral responsibility lauraga public office tagi ai se matik chadre miyam gi yai phanaba thabak tawbada ai si mapung phana tawba ngamdre ai asoi ba khara leiramba yai haidana keno tawba haibase public ki larger interest for the welfare of the country for the welfare of the society neba masibu ko we koina moral responsibility lawba hai se ado paper leak pehan ba hai base akoi education minister na tawba natte ma resign to pham thok te hai je swai se
yam akhoi dry oiba logic yaudaba haiba tare aduna sigumba statement se akhoi expect taude yamna high profile da leiba akhoi gi top leaders sing sina sumaina phongdok pibase adagi TT Krista Machari Finance Minister oina masi 1958 ta LIC gi matang da chayet na bakhar leibadagi masi Union Finance Minister si resign tauki VV Krishna Menon masi Defense Minister oina 1962 November 9 da akoi Sino India war gi matang da masi chayet na problem khar leibadagi moral responsibility lawraga mark resign tauki Sivraj Patil Union Home Minister ne akoi 2008 November 30 da Mumbai terror attack ki matang da mark se 26/11 Mumbai terror attack ki matang da ma se resign tauki K Natwar Singh External Affairs Minister Iraq oil irregularities ki matang da ma se External Affairs Minister se akoi resign tauki Sasi Tharoor akoi April 10 2010 da Minister of State ne man oi se sigi matang sidama adum resign tauki adagi Aswini Kumar Law Minister 2013 gi May da ma se akoi coil gi matang da asigi issue siga mari leinana public na wahang myam hangnarakpadagi akoi resign tauki A Raja Telecom Minister 2011 gi July da ma se Aircel amasung Maxis ka ani gi marakta leina ba chayet na ba sigi matang da CBI na akoi inquiry tawrakpadagi ma se magi pairiba post to dagi akoi resign tauki ba aina wafam khara thokiba thodok sing se Congress palingai matamda akoi gi la lure hairagadi natraga asoi khitang leire hai taragadi akoi semdok na ba natraga public ki responsibility do akoi na lobham thoe haibase yenga kanda akoi loghi ba adu ngasi Union Minister akoi gi Education Minister Dharmendra Pradhan masamak se akoi 1997 da mana ABVP gi students leader oi ngai matamda Education Minister resign tawdabane na education mana Odisha Secretariat ki mamang kanna protest tawgi bane matam da masi students leader ama oina hora aga mana taw to masi India ki advance orba masi generation sida hari ba exam se masi pangthok matamda mama mapa oi akoi mung kaya mana sujan wajaraga wana talaga masawi basing si mi ko sire chaba mi ko na na jariba adagi hiwai kunai se da lai jariba sa ko basing sina na ayuk mung de lumitang khang da makai paisa myam ama tinghalaga coaching tawdana tum chaba khangdana lairik paraga highly competitive web exam sida selection na jariba magi sacrifices magi dedication myam se irai laina kai sulai taba posak ama tawna last hour da akoi paper question leak oire matam khara yaithoga tarik anauba ma lepaga akoi exam ang halni hairaga adu solution piba kaudeba si amna responsibility laitaba asigumba thabak amaneba adugi marakta lairiba irregularities myam singse masigi transparency laitaba marakta corrupted oiraba sigi system myam se masi nahakna daita pugadabane haidana pendadana India da lairiba millions of students myam singsina akoi state ta thora aga protest tawdadana pen da bagi kholaw lawre harakanda education minister pham thadokadabane haibasibo aina lik oihen banate ai pham thadok pham thokte adu exam do lik oi khra so akoi matam ama piraga akoi phongi maman lawdabida exam amuk halaga thahalli sidi unnecessary da irang sagat likari ginoga haibase masi am logic yaudaba masi yamna responsibility yaudaba daita masak khangdaba akoi adugumba leader oibada matik chadaba adugumba amagi statement neba aduna sigumba si tawringai chairak sida akoi Manipur da su yamna mari leinadana akoi BJP Manipur state na akoi sumain tawdana karino khangdana akoi masidaida irang ama unnecessary yamna irrelevant oiba moongda akoi sumain tawga irang sagatlaga akoi lambi churokta ruling da leiriba sarkar pairiba lambi churokta akoi sanda moina law
system si soire haidana government sigi asoiba takbadi yai pen dabagi ekoina ngangbadi yai ba sarkar masamakna power da leiriba authority masamakna lambi da thoraga angau phaidongna koi chatlaga panglaw law khonga adi moigi wakat sina kanada tawriba wakat no moina taliba demand sina praja ekoina pi dawribra opposition gi leiriba MNA manga sina piyo hairibra ba asineba aduga miyamna yamna lana uhanna ba hotnaba ai point amatang thamjaning base akhoi congress ki di ngarang tawjagi basi samchamna yamna peaceful oina democratically akhoi di party gi leader miyam party workers sing tawraga laibak ki interest ta akhoi satra gi punsi kanbio aduga masdaida mara leiba chenaba sing si akhoi law gi matung ina dandi pigadabani pham thadokadabani ma education minister oibada matik chadre haidana governor una narga memorandum pisan ba changbane ba congress na chatkiba ngarangi rally du khongchat to aduga ngarang BJP na chatliba khongchat ani siam khenai ba BJP na chatliba ngarangi protest rally sina karino harakanda congress bhavan mamang da la aga congress gate ta mi phuna ba ho balak pane ba kogi crime to balak pane ba violence ki thabak to balak pane ba mogi agenda karino mogi purpose of that magi rally du karino habsi khangde ba power da leiriba sarkar pairiba tawge dangamba moina lambi sorok chatlaga lawre isi kaino adu magi manungi oiba central idea theme amta leite ba significance impact amta leite ba adugi just public se thoi ba ngasigi manipur gi oiriba prevailing situation mayam si loina kauthokhina ba matam gi tongan ba anoba issue am sagat halaga moina congress office mamangla la aga khatna ba haujallaga congress su sauraktana awai akhum khara reaction lakani dana adugi reaction do la alla kanda congress BJP hunaraga leire haidana prajana kaino ama phawhallaga adomda animak se phattana ukhina ba moi dang phattadana hujik moi gi downfall lakpa matam sida moi gi asoibadana pik thalaga mathaudagi na thairaga leiriba mayam se masi kupsannanabagi damakta tongan ba issue ama sagat pa lakpane ba adu oiram basu yai adu natragana moi gi dongarang ai na sum khanjabada moi mayam haunaraga congress yauge na congress bhavan mamang da lakpa oram basu yai ba adu da congress yauge na la aga su akoi congress ki workers sing na matam du da leiram ba mi sing na BJP gi mi sing do akoi noi congress ta yaubada matik cha de noi guma mi si congress yaw halloi na dum khara ngangla saknaraga dum tan thokhi bo oram gani ba dunam sigumba yam ikai ningai oiba yam ikai ningai oiba laibak thiba thodok sing se series of lep laitana moina last sigi 9 years sida tawar lakpane ba aduna sidi mogi machat ne aduna hainingai laitadana responsibility lobangam dadana matam gi issue anoba sagatlaga public mayam si confusion chathalaga ngauhallaga bharam chathalaga nongma gi thodok wathok chi lephandraga di chauna mangda tariba immediate step immediate responsibility se masi kawhalledana asi moigi technique ne moi propaganda warfare ne si se aduna ai sumain thamjage han bai round chida okay thank you very much ai ozat nando dam lakchage ozat nando hoji yengba yari si nakalmarom da khigi miyamna protest tauba aduga good governance ama langna bagidamakta opposition na protest tauba habase adum democracy chatpa leibak amada dum chatnai adubu ruling masamakna makhoi na protest toisi makhoi na taliba makhoi gi pandam je kanana pigado ino habadi miyam da sudum chamamna bam sudum pohanba adubu ojanando daina lakchaningi si miyam na sum hainabada akhoi na sum tajabada lairiba hojiki modi gi prime minister modi gi lenga modi se india da namthaba ngamaroi habasi khanglapadagi ngasagi political party kharana need ki paper leak oibasigi khudong chaba laurakanda naha singchi brain wash tawrakanda congress na brain wash tawrakanda irang si issue ji thokna ba shinbani haibagi statement su ojanando dum akoi miyam gi makai dagi taba phangje sigi propaganda haigadra masigi allegation haigadra sigi matang sidadi ojanando gi moche kari kamain thambini uja mai madu sumai haining nit ki nit thariba satra mahiroi singsi
ขระมายามกีมาฮิรุยมายามมักตะกี้ขระเห็นทุกถุยตัวขระไหลอับฝับสาตระจิงเนี่ยบ่นิทานบกิตมักเสียมสารีบ่มามาป้าจิงจูไหลแต่ขระเห็นทวายบ่กัมพูไว้ด้วยเนี่ยบ่ดกี้อีโหโหลีสิอีโหโหลีมายามจีเยี่ยมก็มาตำดาค่อยขระควอลิฟายว่ามีหัตเนี่ยบ่อดูตากดีมวยนะไฮด้วยคิดถึงจุ่มดงมันเด BJP กีกัมพูจิงนะไฮสิกัมเมลจีดีมายามนะไฮบัมทุกคนนี้ใจบัมทุกคนเนี่ยบ่ก็ดูกี moral responsibility ตัวมวยเล่าระกะก็ทับตัวตกได้ก็ดีวัดทุกเสียมจอกทั่วมวยบ่มวยเนี่ยดราม่าเดประธานดูอินควอรี่ตรงนี้อินควอรี่ตรงนี้ให้ก็ถามตัวจลกทั่วดูกับมึงรู้แล้วมวยมันหับจะเล่นมวยมาเช่นเนี่ยบ่อันตั้งตัวเคยดีอันมวยนี่วิญญาณแต่บ่ผมจุนนั่นเดียบ่มวยมาเช่นเดียเนี่ยบ่ก็ไอ้ไฮนะไฮจะนี่จ้ะमतमदा मोगी लीडर एलके अबानी दो कनोगी हवाला केस था हवाला इस काम दा जैन ब्रदर्स की डायरी दा LKA ने और बने लाल कृष्ण अबानी ने इमा दो LKA जी लाल कृष्ण अबानी ने हाइबेगी 1996 दा माजी BJP की MP ओबे तो एब मोई BJP की नि कोई हाजी से मोरल रिस्पांसिबिलिटी लोगी से अनि सुबदमा 1996 की इलेक्शन से आई मसी कोर्ट ने विचार जाते आई मिंग जी मरा लेते आई जी मरा लेते है ना कोर्ट ने हाइदे बाग दाई इलेक्शन थे ना इलेक्शन बाग थे ना द्रेब लोकसभा की इलेक्शन जी लाल कृष्ण अबानी LK अबानी से जैन ब्रदर्स की डायरी दा LKA ने और बगी नहीं को बाद चेन नहीं ना ममिंग दो हाइद माई मोरल रिस्पांसिबिलिटी लोग 96 में इलेक्शन थे ना द्रे को BJP की MP फिटवे अदगा बोचू थे ना द्रे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओइद्रे होय 98 ता मुक थेंनरगा 98 तगे मुक कारगा पार्लियामेंट चंग बनेबा से आइना हाइनिंगिदी सुमाइना मतौ तम मोइ सु अदम BJP सु लेयबा सुमाइना फबसे सिदगी तब सुंबद तम हाइमिना आई हाना होजि मोइना BJP सिना याम हेना इंडिया दा फरक दोइसे मयामना पाम दोइसे अटल बिहारी वाजपेयी गा लाल LK अबानी की मतौ तम बन खरेन फदौ माले बाइ दे अमित शाह गा मोदी की मतौ तम बबुदी होय मोदी गा अमित शाह गा सु मपानी जुरा जुरा नि को अले LK अबानी गा वाजपेयी गा जुरा जुरा से मतम मोइना दौड़ी फाउरी नेबा होय LK अबानी से मतम याम साथीने गा ना मणिपुर सीज फेयर गा तो मतम दो 2001 की जून 19 की मतम गा दो अदे LK अबानी होम मिनिस्टर मयाम ना माई फिजिक्स मै याम थाबने अदु मयाम ना उन्नजी खोनजी कई मयाम वकत ताएबा वकत तादना विदाउट टेरिटोरियल लिमिट्स हाइबा वही ओहुम मयाम हंतोगा हंतोएबा को हाइदी सोरुजु लाजु रेस्पांसिबिलिटी खरदि लवेबा अदमाइना कोइने BJP की हुजिक लेबिरिबा कांपु जिंगदा हाइसे BJP की ngasi mapanga semaiba moina famjari khojari se वाजपेयी अमदी LK अबानी की कनो ने खुदोल ने अनि दुगी मतौ दम दोइरा मोइसे नत्रगा मोदी अमदी अमित शाह की मतौ दमदा तौदा मोदी अमदी अमित शाह की मतौ सी याम पाम बसु मुनि पाम दमदी यामेबा अदुदना समाय देबने अदुना हुजिक की नीट की कोइ वाफम जे लागदी BJP ना नत्रगा भारत सरकार ना खुमबसे मसे खिदंग पक्जब वालेबा वाद आइना जु मसी की इशू जी गवर्नमेंट वर्सेस opposition party na mai chalhaninge ba BJP versus Congress na chatpai mahota ko aduna masi BJP versus Congress oina chatpagi mong am tawre ba haidi political gi khona gi party politics da da MPCC na kana mong se Congress Janata Party na yam kana bukhajara ba issue ji akoi gi Congress na hijack tawre haiba kampu um su yawi ko ada si Congress na hijack tawba mande de wa khanda लेबा की अफब इशू इहोवसी मियाम होब इहोवसी याखिन बताबने अफबजदी हाइदी प्रजा द तोंग चतोइने को अदु कांग्रेस जनता पार्टी ना कांग्रेस याउटिंगे मतमदा BJP की सरकार लेट तो इंडिया सरकार जना मोइना मोरल रिस्पांसिबिलिटी लरगा मतम मीना हाइब डिमांड टाइमली तो खनरगा रमेंद्र प्रजा मतम खा लौथोगा एजुकेशन की प्रोफाइल तो प्राइम मिनिस्टर ने पाइसल को मतम खर थमगा खर चथर कांदा ओ मसी चैनल ते समाज समाज तौरे खर लेगा मुक मयाम गा साव बदो इंदर कांदा अमुक पाइल सु याजना आज मुई मचिन की अरेंजमेंट है बा अगर मयाम ना वा ngang बसु का तार वे दुगा कांग्रेस जनता पार्टी सी अतो अतो पदगी फन थादा बनी अदु थादा बनी हाइबगा सुम लई रेबा अदु सी की बमई त्राम पंजी नीट की एग्जाम जिन मरम मोजे मसी वा थोक जिन सी की बमी त्राम पंजी कमाई तौदार मोय हिंकल लगिद्राबा यस समना हाइबदा सुमाय तौदर वा थुक चाव वा थोम लई बिसिंग से लेरे आदे सी मणिपुर मोय आदे तौनबदि मणिपुर यौनरेको अइना हाइजनिंगदि सी तयाम नुंगाइगदबदि BJP सोम यौबिरगा कांग्रेस की देम यौबिरेको अनिमक यौरगदि वाइजे इंग खनब नुंगाइगदमनेबा BJP की यौदनिना BJP की से ओजा अखोय हाइजबने अदु मखोय से खुदोंग चादबा म लेरे हाइदना होय फरे अदु जो यौरगदि अखोयना वारि से इंग सानबसि अमसु नुंगाइगदमनेबा अदा अखोयना हाइजरिदि होजि ताबिरेबदि BJP सु यौद सुम ताबिदोइनेको यौदिना अखोयना कन्नसु एता हाइजगदौ नते अदुगा कनो तोबने कांग्रेस की सु BJP की सु अनि सिंगसिना आदि हाई कमाना ngang पदुदा हायक ब वादुदा हेक्ता
करा तौरेब मणिपुर से हजि मई जाइनेब मणिपुर की इशू से मणिपुर मांगे मी कुथाबी मांग हजि थीबम खंग मैम अदे मणिपुर इरांग लोइदबसे सिगी मतंगदि हाइरिबा पॉलिटिकल पार्टी अनिसिना माइ माइ वर्कर सिंग हाइगद्रा मोगी लीडर सिंग हाइ पुथोगा धरना फंबा लेली जबसे होय उदेबा यस सिदी होय हाइ कमाना आदि लावपा हाइरकबसी पिरकप इंस्ट्रक्शन जी इनगदमनेबा इन द क्वीन जी याम खेतन इन द मानबम से तोंगपा को को फुटता प्रोटेस्ट तोंगरी पोचे अकोइन हंगई कांग्रेस ना चकिबा प्रोटेस्ट मयाम मांगदमी अदुगा चलबदु डीसी पार्मी यावब्रा अदि पाखुम मानबदा बीजेपी धरना फमदना दिल्ली के चतनमी की कांग्रेस ऑफिस रोम थोमदलप मानब तौजना डीसी पार्मी यावब्रा खुद खुद सेमरक होरेंदगी सी वाफम से हाइनबदगी डीसी पार्मी डेट बैक तौर सेमरकबसु याइको यानेको अदु यारगदि होजि खन्ना लेनबज लोइदिंगे डीसी पार्मी तो लेगा दम सोशल मीडिया थागनरोब मिनिट 10 कुनसिदा अइना हाइजेनिंग सुमाइना पंगतौग तौनरदि अखोइगी लेबाक्सि कमाइ तौदुने हिंदा धरना फमनिंग फम चनिंग चट मीने चटपने यारोय खाइरमन बजादि इमाइ बेन खदम फंबा लाउड स्पीकर चिनबजु यानी यारोय के तौनबको मी पुल चपनु पुनबे यारोय सुमाइ तौबा हाइबेको अदमाइ तो हाइपर सेंसिटिव एरिया द पुलिबा कांग्रेस न चटपो बोइरो बीजेपी न चटपो बोइरो मचिदा डीसी पार्मी यावगिब्रा यावदगना पॉलिटिकल पार्टी अनिसिना तौनिंग तौबदे हेता केनोना याब्रा यावमगना फरे को यावमगंबुना फरे आइदि अनिमक्तु यावदबा आइदि खंगेदने हंगजबने वांगवे हंगजबने को आदा मणिपुर की इशू से पार्टी अनीसिना मणिपुर की इशू से कमाई नहीं बीगे सीने बुलाइसे फजई नहान चलीब हजिकी कांग्रेस की चलीब टीम बीजेपी की टीम दुनबु मणिपुर इरांग लोसन बिउगाना हाइबा अदे मणिपुर की अखोई येलो मी मांगिबा मयाम अखोई की मैतेई की मरुवे मी कुंथ्राम नि मांग थी खंगदबदु मदुगी होयारा बाबदो कइनो असि भगजाम पुथोपियु सरुदो वे पुथोपियु गाना लिली के चलक धरना का फमद इदि पोटबु सोल्यूशन के पुथोदो मा फंगदो माले मणिपुर की को अदुगा अदोंबदी अखोई मणिपुर मई जाइबा खोलिबा सिददी अदोंददी इंफेसिस पीरगा अगे की लीडर जिंगसिना खोमनर चनबा मानकतबा अदे अमसु लेको अमसु अखोनी येंबा नुंगाइतबा हाइदजे होय पार्टी की ओने चनरे से खलजे अदे पार्टी की कनोसिंगना कोई फंक्शनरीसिंग वर्करसिंगसिना लेली चटबा खोटबा लाव खोंबा तोसु पक्चैयबा धरना फमजु को अददा होय एमएलए मिनिस्टर यौखनरपा याय माय मागी पार्टी की पोजीशन दा सेक्रेटरी ओइबा प्रेसिडेंट ओइनाबा यौंगदन तोबुदी वरमबे को अदु दागसु एकदा से कांग्रेस की जो हानगी ओनेबन एक्सएम यौना दगी मायसु एमएलए खरे यौदन को हिबी वेक लीडर मैम यौ हेड चटबा को लाल है नते कोई हाजे मोई दी पार्टी की माना प्रेसिडेंट होइना ससरी मी मा प्रेसिडेंट ना पार्टी प्रेसिडेंट होइना चटपने हाइबी रखतोइनेबा सोंदु जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना सोंदु धरना फंबगा होय याखुलबा डिपू अदगदी होम मिनिस्टर के यावबा एमएलए खरगे यावबको कइनो करिनो तंग रइसिबो प्रजा सिंथा मोय मोगी तौदे यादे हरगजु मोय मोगी ए अखोइदी पार्टी की पोजीशन आइना सी पाइ द प्रेसिडेंट होइजु सेक्रेटरी होइजु नतरगी स्पोक्स पर्सन होइजु अखोइदी एमएलए ओरुना खतंग लेथो लेसिन तौगे हाइगसु फै लाल है नते कोई हाजे मयामना उबदा मयाम हेन नुंगाइगदौदो हेतो खुद चाउ तानबा लिंग तानबा मानबगी मोम लेबसे मसी से खतंग अखोइना मतुंगददी अखोइ खतंग सेमदोगा मणिपुर की इशू से मणिपुर की ओबे तौनबीबा मणिपुर द लाल लोइसनबा अखोइ कांग्रेस न सु नतरगा तोप पॉलिटिकल पार्टी जुन सु मी यामाई वाकर मैम दो कैंडिडेट ओइबिगदो मैम फोमगल चटबीबा अदगी बीजेपी कांबुन सु मीने हाइरी जे चुम चुम दे यंगना अखोइदी अंगम बनी तौनी हेता तौखाइनी खोकाइनी हाइबी फिल्म ददा तौरगा तौनरगदी लेबाक्सिगी अखोइगी मियाम हाइबमदि लेरिदना मियाम जी किनोसी कमाई होइदुना मियाम की आशा से कमाई होइदुनोबा मोइद आशा तौरिनेबा अदुना अखोइना हाइजरिसे अखोइ अतोप फोरम द हाइजगिमनेबा पॉलिटिकल लीडर सिंगसी मोइना लेबाक सेमदोइनी मोइनी स्टारिंग पाले अखोइ म्याम सिंगदोइनेबा अदुगुम्बा मयाम सी एमएलए सी चौरी मंत्री सी ख्वाइ चौरनेबा आईएस नुंगसे मयाम लोइ हेन चौरिनेबा अदु अखोइनी येंगदोइसे लिसांग सिना अखोइगी पॉलिटिकल लीडर मियाम की म्यूट सिंगसिना मसीना तौरइबा थबक सिंगसिना अखोइगी इंखलेबा यंग जेनरेशन सिंगदा एमएलए मिनिस्टर से कातु कारण तौरगा सेन सुम तौरगा मनी अमदि मसन पावर थादरगा कोई ओइगदमने हाइबगी किनोम लेखरेबा याम चाउजरसु अदुदुना ngasi बावदा मेट्रिकटा पोजीशन होल्डर अहुम लेनिको तुयेपता कॉमर्स की अहुम साइंस की अहुम आर्ट्स की अहुम मापन ट्राई थोइजी चही की थोलैनेबा यस आ ट्राई थोइदे त्रोम दि सुबत्रा बि सुजु यावने अनि डबल फंजन बे यावने को हाइबे मयाम सिदा मीडिया की कांबु सिंगसिना नोई तुंगी आशा करी विनिंग है आईएस विनिंग है यावी डॉक्टर विनिंग है इंजीनियर विनिंग है पायलट विनिंग है यावी अदु प्रोफेसर विनिंग है यावी को एमएलए मिनिस्टर विनिंग है अमत हाइरक्ते बुजिबो यस
시시시는 우리가 그노 시행비오 실내리바 안강징스 따리바 맘미세 이메일 미니스터 게게시 미니스터가 짜올 버리는 거 아이 스마이트로 칼레가 미양이 세바 또가 이 볼레버게 에메일에 워가 미니스터 워가 나트가 지 미니스터 워가 이 레박이 아무튼 첨도게 아인 파자부도 시험가 레박이 간적이 고적이 가이버제 ngasiboda asuk yam basi akoi ne het khang pai tar pada emeili do gi asuk cha maron chai sei gi moi khara puthui dena kwai de yam da trai thui di puthu te ne ba yes to yep da mapalama agadi bakas stream mahum do gi ko r size numbers gi ohum da mapalama 10 gi ohum ma a hin de chok de trai thui hin du jane asuk yam ba chahi kun kun tha si amuk da emeili oi ningi ai bot le page emeili oi ge se sa ta myam am da hairak ti se si kari na si da koi gi politician je koi makeup thok pa yari praja koi makeup thok je oh ai si je dirty politics ana angang yam se loi lei le masi aphabon ta dre ba emele si chawe di khangi moi chawe doctor we gi engineer everything like moi ha wan mo bok chana dui ne ba moi khang ne ba si chawe moi mama pa na haina le ka hindi emele chawe mantri to si phai ri li ko se moi li chawe ha de ko doctor ga di si phai inde bo hoi is ko gi khai li ko adu scientist wo ju India adagi engineer wo ju India ba si pa ni le moi khang ne ba adu wo ju asi pa me hai ti che yes si hi kai no kan da ai khoi gi miyam gi mihut ne lei gira ba MLA sing du na na ta miyam gi mihut oi na bo hon ra po matam da taw ki ba lambi do moi sa ki ba lambi do angang hin na du lambi di pam de ba phana chaw bo chu adu du na angang sing sin na ma di ai akoi ju smai chat di MLA minister we bi yar we kan khal le ba khal bu du na MLA we ni minister we ni si minister we ni ngi amata hai de ba moi na hai we ngam do ju na te ko ngap he ta ngam ne ju lei te ko adu gi symptom mam ka akoi da tari je sum ba mayam ji lei adu du na ngarang gi du hoi BJP na si government pai bi ram ni na ngarang gi si minister yaw na hoi home minister yaw ma le na video da pe u da adegi di MLA khra su yaw we ha du BJP gi MLA di kun thra ga taruk ne du bo moi manga tu khak le masi moi unity le ta bagi ra di khang tre ko ngarang gi ha di ngasi gi press conference du di moi manga tu khak yaw bu hoi press conference loi pham dong na te du di ya re ba dharna gum kai gum ji di ayam ba khoi isu mai mayam gi dum pham ba yaw jarak mai na yari ngi mai mi gi maru we mi sing loi pham na da khona yaw le kan ba ne ba ngarang gi si minister yaw ba du chi minister yaw mi na emele mayam du kun tha tu kun tha da su kun manga da su tin ga du manga tu di hen u de ba ko aduna BJP gi manung da su disunity le ba di khodam di sim to khodam mam de no u re phange ada moi na haining du kai no sine akoi na hai je ai di school lam da mahiroi ching ji angang ge lai phatra ga hen masra duna oja duna school du dharna da khol adi kari no ba to du si lai phajan ta ka do ba angang ji no lai hai de di lai phajan ta ka do ba phajana lai haina ba angang ji do haina ba phaba mahiroi oi na ba khona ka do ba oja jing duna akoi angang ji no lai hai de na dharna phangkala ga di adu gi thak da le ra ga di kamai to duna hai ba pot sine ba khoi lai jering ji ko aduna khojik lai si akoi manipur da politics to bi di ba political party से कांग्रेस के अल्टरनेटिव किनोनी बीजेपी नी बीजेपी के अल्टरनेटिव कांग्रेस होई दुनी से कांग्रेस सरकार पाई में दना मधु प्रजा नमु यानिंग द मतम द बीजेपी ने पाई ने बा बीजेपी लुसिंग ब सरकार से बीजेपी चों यानिंग द मतम द पाई के द बा कांगु से कांग्रेस ने बा से कांग्रेस के अल्टरनेटिव बीजेपी नी बीजेपी के अल्टरनेटिव कांग्रेस ने बा अदु माई मागी पॉलिटिकल पावर पाई ना बा गवर्नमेंट सेम ना वना जबदी माई मागी होना सानी मोई पार्टी की किनो द लेदी सिंग जे अदे द आइना मो हाइजेनिंग जे सी की तंजा से लगा Hodik sa party se any political party sing the leader is mo money lai re ba haji candidate tu gi na ta MLA minister gi through the yoba party yoba ma ade aseng ba party gi real loine le jaba ma party de nungsi ne le jeba party yo nungsi le jeri ba kambu du di mi masing yam de ba sa mai mong de 20 30 de lai re ba adu 70 IT ji di kai de la ka de candidate tu na la pa da MLA tu na la pa da mantri tu na la pa yo pa ne ba moi nong chak khidong chat ke ne han gi ne ba adu na mi khana chai da ba wa kan la kan mangang ise MLA du na ha ga da candidate tu na ha ga da ma du na la pa yo ba party jing du ne ba Mr X ne BJP di yaw re da mi mai mai gi kendra gi mai worker ma du yo du ne ba Mr Y ne congress da yaw re da mai party ma du yo gi ne ma na tu khi du loi han gi du ne ba adu asing ba party political party de le jaba asing ba party gi line da party gi maram da fa ideology khangna ne nazar ga leiba mayam jog jari ba adu gum di mafam leite ba maram dinga chadi power du di MLA du minister du pai du na magi shakti du le mai worker sing da du to ba ada to ba matam matam gi benefit mayam ge ge moi da pi ga moi ne han shakti pai da na moi ne jaw ba ade moi na mi khana du su moi du MLA sing ji candidate sing matung ina ba khudak da chobok ni yaw ba party adu na chan ki da han gi do kampu do moi gum mayam du na ne ba du na party gi politics to ba si hoi India si parliamentary democracy ni party si am jawe party si am maru ba se kenona Narendra Modi na prime minister we si BJP tam thropo matam da ba the crisis leini government da
si honorable chief minister khemchana manipur chief minister wei BJP di tan thore hai matam da ma dum ma gi kai si thlei dui ne ba government je hai ai hajeni di parliamentary democracy in India je parliamentary democracy di party sam chawe ba party da yawi ba kampu jing yam cheng cheng na to biraga khana chaina bada heta law khungna bada standard yang wat le ba tebak sem dui ne do heta law no ba mi phuna bi bab da sum dai ra ga di kamai tong hai political party moina pokda khoda pir mo role model werga ideal figure ga moi ma to je mayam taman gadam ne ba paina da nung lang bi film da ta mi gi khana chane bi film da loi phi sem na bi film da leina ra ga di adu di politics to di principle yogdana to politics ne ba principle yogdana to politics di pap ne harim ne ba matama gandhi ne harim ba do aduna khara lem na politics to ningi lebak ti matam matam gi thabak phajana to ga afaba phajaba thabak to buduna akoigi ba kano to gadabani government paija gadam ne ba ada mi bu humma pure mi bu kada to thalaga ta hajil lega yaro ye jikti am ta hajin ba yaro am ti yongne hoji am ta hajin bi ne mi da pu ya bring bi ba ini suda mi gi adana cockroach janta party na hore ba dili se bhar ki konung ne sida lai lai tam lai ba manipur di su adi yok ri ba mayam so faltu gum ba ti ba akoi sida mayam na bdi wahi sei la wahi la na de lobi ne ko kang pa po ta ting pang tho ba du man na ti ba nganga ki no khang mi a fa ne na social media nei na na lai lai su pa jana pa na kari gumba maram amam gi lai na dili de lai ra ba kola ba to lai ba lang nei sing je mi maru we ba mayam du ne khang ga issue je ba jana khang ga chi di ko yopam thui ko amasi de ko chai jar su yai ko hai ba thak da mi yong na re ba i hu mayam du bu kana gum ni inchen mani adu to bani ada to bani hot bani hai ba gi poni hoi madai da congress ki kampuna miyam gi hu da ko su yok dia dia ne yok thin ba sana bi ni si di miyam gi hu da di miyam gi matung miyam ma china political party gi di kino ne ba thawai ne ba adi miyam na si di yok tre mo opposition je ko asi su mayam nong chai dui ne ne kai gi yeng lai no na ko adu duna moi de su admaina kino to ma le adu kari gumba dramendra pradhan jana pham thadok dana khotana sigi pandam je phang ga su congress ke di lok dong na te ba cockroach janata party na ihok to bodi samai samai to gi na cockroach janata party ni ihok phang ja gadam ne ba auda di congress na injan mani injan da bani habi wafam ji di wai mada di kya lai dong man de so bodi government na mi na haire na wang ngam hangena pakhum kumbi mi ne kai gum cha jam dawre ne heta du gi wona te ne counter um tong ne habi mu ta ne ko yam na gentleman basis ta aina hogdro bi ko dai habdo el ke abani lo gi role do BJP gi di yam phaja do MP bo tu ime chi dharmen ba jan di MP to habi ne te ba pham do to nga tang to kai ke nu yeng halo mayam pa ma lo do ko nam khal le ga mi indian na gam pi gi bi no ge no mai ani education minister atop ba pham ga hapsen ga pi gi bi no ge no moi ma sing gi wari ne ba ko adu ni da swai da adu gi wafam du na swai da manipur da madu gi wafam du na ko nit ki ojam ke do da manipur da mahiroi lup sing na kai na mayam hoboi mo da moi ma chen swai da oina nit ki oina khoi gi congress ke BJP gi oina opposition ruling gi wafam na da ba BJP congress gi oina sida ga to mung na pi fiu ma la pa sidi ma sidi khitang aina ani makta ai thamoi se na appeal tok jadi khitang khitang han dong na ga si sine yam hen to bi ji vote ki di khare matam khara chwali ko matam don khomna biu adu mayam na yab don ka na biu adu ga sarkar semna biu haib jai ai maina han ba rong mai tham jagi Okay, thank you very much oja thagachari ai oja hemchandra dam laksage oja hemchandra hari ba khoigi ruling amadi opposition party ani gi protest tawagi matang si ngasi maksu khoina thengna jabada itanagar da su BJP gi protest tawba ui masi urai sinadi tasengna akoigi protest tawbada ruling party gi chief minister ma yauraga magi MLA sing yauna phangala paibasi lebak se makhoina rule tawraga makhoigi sasan makada lairi baneba sisu makhoina phami se akhoina ubada miyamna yengbada masi high command pirakpa order ne habasi uza masisu ya mayek laba example amakhakneba not only in manipur khakta na teba itanagar da haure ure masi ya mayek lana adadagi amuk hai ba khogi cockroach janata party gi si haure isi Rahul Gandhi aduga Kejriwal makhoi anigi achauba pressure yauri haiba wapam am thami aduda natana masi BJP gi maikei dagi yam phongna dum oja na thambigi beduni ko haibadi Sri Lanka Bangladesh amadi Nepal da regime change daukibagi jenji gi ihau singdu lakna bagi haurakpagi madugumba irang sagat pani khot pani haibasu dumak thammi aduna nakalamarom da yengurakanda kari haini even laiba government si adumak Congress ki matam da sumangaire oja BJP ki matam da sungaire Congress hajik BJP ki matam sida BJP na
BJP ka mari lainadaba BJP ka naknadaba kanadabu thika pige kari scheme gi kanaba phangge oza aduga Congress ki matamdasu Congress na palingai matamdasu Congress ka naknadaba mi kanada thika pigi scheme phangge ba sina takpadi hairiba alternative ani sida khudong chabase dumak launadana leiriboza aduduna amuk yengurakanda kari haini yengbada thoiba Manipur ki asuk chawa issue se divert tawrakanda NEET ki angang trampan si base uza line loba yade adumakpu kari haini भारत छोड़ के चले जाओ हिंदुस्तान छोड़ के चले जाओ काइन तौदना पूरा इशू जे करी हाइनी येंगबदा अंगांग मचा यामना इमेच्योर ओइबा न तौगदबा अदुगा दमी गमेने हाबदा चप हेक चाबगी अचौबा एग्जांपल अमा हाई कमाना फमो हाइरकपगी प्रोटेस्ट से फमबगी अचौबा ममी ताई ओजागी पॉइंट ऑफ व्यू दे कमाइन थंबिनिंगी Manipur khakta da nate Itanagar da su hogre zak kari kamain thamini oza sini akoina politics tawba kanda ideology se mayek shen da sini maram mor kanda tawroi da mayam si pongtok toksin mi yauri se cockroach janta party ki ofam si su supreme court ki surya kanda yes chief justice to masu last budi mana hagibdo asumdani na mana semdo budi hai mana cockroach ne parasite ne na khoi thab phangri ban harum sin chi hai budi dagi sigi cockroach ki ihos lakre masi lakpa kanda india si thak nik pa hai tare adu da natana khoi government pai ba BJP da su sagi blow ama moida lei hai ta la ki bam su moi phawe adu masi gi ihos na sumi hanjil lagadi Nepal gi Bangladesh ki Sri Lanka gi adugumba phibam ama lawi haninga ju leite masi sida Rahul Gandhi yoksilak pa haitare Congress party na sagi CJP gi khongjang sing da support to man ba mawong da makoina su prime minister gi residence mamang da changhilu ba khongjang dune ba madugi matung dani Howjik BJP na amuka yam kanna yaning da ba phongdok tun react to rei machine ada BJP gi prime minister gi office mamang da smaina Rahul Gandhi na luching ga protest am jata kare aduda police na phare mas aduda ngasi ngarang viral ori ba amaka ai panjage ko phaba da yauri ba police personnel sing duna koi gi Rahul Gandhi gi nakong changhil ga Heidi, Pana, yes, Sigi government se, Mutala se, and Hiram Rahul Gandhi Masamuk Nam Yam, the high Bamaka, yes, you tare. I don't know, why police personnel sing security personnel sing to D. Makogi Mataktung machine the people order to in by say, Pagera, Chungera, Langera, more in Duineva, Madugi Manung Makogi, pulling the D. Government say, Yaning the power of Ra, Bigi Wangsi, Lai, Adugi Pium do Noko. Adugo amaso hainingi BJP no khwaidagi ki base Rahul Gandhi were malin Rahul Gandhi no protest uda BJP no panba state sing da su adugi khongjang dugi mayak ta protest to kaina haiba manba aduga chief minister yauna ka dharna phangba lakpasi masina taidi BJP Rahul Gandhi si Pogger with the BJP Namdana Pavandana Matanga Prime Minister or Piaki Piam Duni Laka Mase Moina Mushamba Kadoriba Masi Rahul Gandhi Mayok the Tauribra Rahul Gandhi so good Libraisia Hangiara Neboko Adam BJP Manunda Rahul Gandhi Maning Heidi Rahul Gandhi the support of me Yauzala Heidi Mazi Smina sum Tauraga media among the Putoga protest sum Tagadi Masi Maming Hen Sakaka Duinebo Madu Tanana BJP Marcus Sin Yaura Yorum Basuyaiko Yorum the Basuyai Masi Mokoina Satariba even Rahul Gandhi ki protest to give Mayokta Manipur da Chief Minister Yauna Siki mind over protest some Hilakpa Adi really got Sakalakpa ready to do some Chatadana Congress Baban Mamang the Sanghila Sigi Kanaba Hobo Man Bagi Mawom Suno Uba Masigi Sigi Sigumba release 100 Kishina
BJP na lengak pair ko matung si sa koi nu uza basi ani rak shu ni nu ui ko mamang da 2023 or mane adu da su amuk BJP ki ready la ga Congress pawan gi thong get kawram mi kolam mi to na ba adigi mai tharam mi kolam mi ka to na ba su dai gi bu ai na ngai di moi demand si Congress to ina to razala Congress na pi ngam duira हाइरिबा मोइगी डिमांड से रूलिंग पार्टी ना डिमांड से तौरा अगदी मधु कनाना पीगदगे कांग्रेस ने पीगदरा सिसो चो हंग अम खंगने बोको अद सोमदा सी मिनिस्टर यावना धरना फंगले अदुरदी राहुल गांधी ना प्रोटेस्ट ये मखा सुम चथर अगदी प्राइम मिनिस्टर सु होम मिनिस्टर सु धरना फंगगदुइरा सि हंगबा यारत्रो अदुमक्ति फमक तौदि मानदे अदु तारगसु सीधी हंगबा यारे हाइबदि मणिपुर दा सी मिनिस्टर रमना धरना फंगबले पसी राहुल गांधी की प्रोटेस्ट की मायोक्ता अदु राहुल गांधी करी होरिगी अभी हंगबा यारे राहुल गांधी करी होरिगी मा ऑपोजिशन कोगी गी लीडर अम ओइगी सी मंगायबा अदु मागा हाना प्राइम मिनिस्टर ओरमबसु नते adagi magi reputation yang wang le rebu su natte ba oi congress family dagi hori hai bagi mongon recognition amdi miam da lei ado rahul gandhi ja sam ki ju kai no sine ba ningis ado manipur ki sigi ori ba phim si dati ai di hai bo hai ning re no ning ba mu yawi ba prime minister su dharna phangol aba adagi chief minister su dharna phangol aba adi governance se kanana tauta ge ba अदु सरू धरना फंगे हायदि हारेदगी सु कांग्रेस ना पारिंगे दा अदुम लावगा लाकवा धरना फंबगी हेबिट तो लैबदगी हबजुक सु रूलिंग ओइरगा सु मदु तौरबरा अदु ओइरगा ना कांग्रेस दा पिथोखरो धरना ओइना फमो राहुल गांधी की मायोक त साइरो ngango अदु न फदों मालक पै वानी अदु सिगी फिगम सिददी याम नोनिंग पा हाय तारे अदुगा अतै तै BJP की कर्मी सिंह ना हाय तारे प्रोटेस्ट तौरपा दुना मखल मा ओइ अदुगा रूलिंग की माइकेदा लेंगा चु पारिबा मिनिस्टर सु ओइरिबा दगी मिनिस्टर सिंह सिना धरना गा फंगलगा तौबसी मसिना ताइदि ख्वाइदगी कीबसे आइंगा साइसु हाइजबदो राहुल गांधी सु ओइरे अदु मसी किबम थोक्तन किराइरा आइदि मुखोगी असोइबा मयाम दुना असोइबा मयाम दुदा कांग्रेस पार्टी ना कुदोंग साबसे लौग्रने अदु तारगदी माइ मायोक्ता सी लाहोबसिना चुमगदरा का हाइबगी वखलनो मा मोइदा फौरक पजाला अदा निट की वाथोक से लागबकांदा निट की से मसी थौइना ओहनबा अमा ओइब्रा सिने बहंगदुरिसे वहंग Masagi social media da thagalak pa 410 question dugi manungda 120 to 140 si chamana khala adi madu soibadagi oiba nateba aide suppose akoi swai sida haragana metric ki question se semba kanda metric ki question si lyric tumagi manungda semduini madu semba kanda kogi oza amana semba question sida manaba question खरदी यागोने सोयदना मधुमोना क्वेश्चन लीक हुई हाइबदी यारोय नोंमा कोगी काउंसिल की सेक्रेटरी गा फामिनबा कांदा माना हाइबम लै मसिदा लॉजिकल क्वेश्चन नेना खर यावरी बसे हाइदी लै तुमक त पुरा यावदबा अदुगुंबा क्वेश्चन सिता चप मानरगदी मधु क्वेश्चन लीक हुई हाइनेन हाय हाइदी लाइक मंग द सेम्बा क्वेश्चन दुदी आयाम लोई मानने बा वही होता खितंग सेमदोक सेमदिन मानतब दुदी नतना अदु तबा लाइक त याव याव दबा मरी दी लेनबा अदुगुंबा क्वेश्चन सिंग दु लीक ओइरागदी हाइदी मदु चप मानना सोशल मीडिया दा नत्रगा कनागुंबा सात्र सिंग न पायरगा लागदी मदु क्वेश्चन लीक हाइना लोगनीना माइना हाइबा मखथेनकी अदुबु सिकी केसिददी 140 की जांग चप माना खलागदी मदुदी मसिदा सबचाना लीक होरे हाइबनेबा मदुगी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो सागी मुखोगी एग्जाम पांगथो इबा अथॉरिटी तो अदु यंगजनबा मचंगेबा मखोइदगी लीक होरप नत्रगदी कदाइदि होइदोइनो मदुगी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी तो एजुकेशन मिनिस्टर यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लौबियु हाइबनिदा सेंगना हारगदी मदुनेबा मासु मोरल ग्राउंड दा हाइबम थोई आई फम थादोगे नत्रगा पार्टी ना या दे डोंट जस्ट अनदर केस अदो माइसु मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी से लोभम थोई सिनि अदो सिसिदनी
hauzik politics tawriba mayam se moral responsibility yaudaba adigi political ethics yaudaba mayam sina sangila kansida khogi power se pairak pagumna urak pase si haibam thuina mamang dang asai pankre bankim na suko yam sangna lal badu sasis dagi hauraga mi mayam ama moral responsibility lawraga pham thado khiba leikiyo yes makhoi du miyamna adum uiyeba moi masamakna Lal Bahadur Shastri da train accident tu Lal Bahadur Shastri masamakna thon ban nate je ni loin khange ado ma responsibility to man lojayeba aidi aina aigi department sida natraga ministry sida kudung sada ba ma thon ba hai se masigi responsibility si aini hai bane ba madugi responsibility to NEET exam gi paper leak or pakanda education minister duna lawbiu hai bani da madu lawum thu en khalleba hoi lawwe har ga budi kari upai le ado pham su thadok do di mande thadok pagi mami su ude maram di masidi yamna ngakkan ba hai gadra to gain to ba ma yaw do no leibani na noina pham thado har ga I heta thado gadra hai bagi question dum su leiba mali ado si le ga di magi status tu masana dum nimdarak ba masana tabani aduda hojik India da BJP na sahi handa kisiga tam si omluk sudoini adu si pairak pa kansida matam sangna pairaga di pen ba da basi adum lakani congress na mamang da yam sangna pairaga matam da congress ki mayokta wa mayam ngangi yam saine yam tone madui kudong sabado opposition adum lawi lawro matungda sigi mathang government se lakhri ni ko ala hojik shu masigi BJP gi lengak sina chathari ba thawung singse 100% miyam na yari haibdi natte aduga loina mak chummi haibisu natte masida asoiba mayam su yauri asoiba singgi kudong sabasi atopa opposition party na lawbuni haininge buko ada amaga hai ngasi se akhoi opposition party ki su adum meeting se pangthoga warep se adum lobo male dharmendra pradhan se pham thadok tri bawda parliament debate am ta chatharoyana adumaina adum lauthori adu siki marak se sida ngasagi khoi BJP ki national president Nitin Nabinna yam hai maana su yam phajaba manba tabada di yam nungai ba haitare ko sisida debate tokse lik uri duki apapata do nainasi adugi responsibility kana oige de do laptop si haibina singo pham se pukhalaga debate to si haiba kanda congress party na siele ga leisi ne ma hai adu siele aduga irang saga laga leiri sine si hoi ruling party mo ne di mase haibam thopuni moina kiri si khoi gi maning da amalari base CJP se masigi movement sineba yang maru ina kiri se ado masigi movement sida sagi congress amu yausilak base sisida amuke hena pakat ba male aduna masi anyhow namdana ba honarak ka bo male aduga pham thadokpugi ofam sisu lageda ba mande aduga miyam gi wena de masigi moral responsibility se lobu chungunian khale madu congress party gi lengak ni le sorry BJP gi lengak ni le se BJP na masigi responsibility se lobam thui aina asmai thamjaga okay thaga cheruza makha chathaja boina bankin da lak jage bankin auje khoina mu yeng ba yari si BJP gi oina di akhui gi one nation one religion one language haba kaino ma sudumak leigre aduma pu masida ko center da BJP lenga ki sasan si chahi tara almost hen gre chahi tara into mu hele masida BJP amasung mogi marum da laiba sangha parivar ko akhanda bharat ki manglan du phangna ba hona bada yaningdaba praja singchu udumak yaudabadi nate habadi secularism chatpa lebak oraga su BJP gi di hindutwada base tawbadugumba kaino makhak yam chauna leibanina masida makhogi ngasai lairiba sangha gi paribar amadi akhanda bharat ki manglan se mangurakanda hojiksi miyamna makhoigi mangluriba manglan se da miyamna sum yadaba khotaba yaningdaba si sum ulakpa dogi cockroach janta party gi sumaina yauksalakpa khochalakpa sigumba mayam sidagi kai haini blast orakpa pokhairakpa adugi
collective oiba potential energy adu oigadra haidana khanba yabagi wahang amasu dumak bangkin laitabadi nate sigi matang se di bangkin gi oiba point of view se kamain thamni koi tawriba issue se laiba ki dabangta ne for the future of this country ne for the future of the state ne as a whole laibak sigi koi loina makki ne sina piriba sai theng se koi particular section amada khakta natte entire community entire akoi gi section of the society irrespective of kanano karino naidana sida political party gi wa natte BJP na SARS tawriba moina piriba allegation ko pi sidi yamna akoi gi kari haini ataba mi auba mi akhangba mi na di nongning ma phawrong mani kai gi no di NEET haiba exam che thaba matamda masing kaya no satra se 25 lakh sena ne thari se satra lakh kun manga na appear tawriba adugumba exam amabo effect tawra isi 25 lakhs hena ne ba effect tawra isi adudi pendraba khurang khoi saunaraba satra lakh kun manga gi imung lakh kun manga se sida amuk aigi isa si soagadi pallagadi aigi isa duna awafam da taragadi mama mapa oiba singna machagi damakta lepi ba haisi hauna sane ba yes satra lakh kun manga duna saudana lambi da thorakpa matamda mama mapa du su yarok toine ba adudi multiply am tang tobiyo ba kaya no haibase mayam sina haunaru ba laitana pen da bagi damakta thorakpa sibu congress na injhallaga tawbane hai taragadi masi Rahul Gandhi na imung singdura chatlaga nung handak NEET tharo bra lao protest tawro na kautho ugadra ba yes siamna kari haine tabada yadaba pot ne ba asigum wafam si phongdo oga le aduna youth are the pillar of the society adu oda di pangai haiba chindati aduga somdana mission tongan ba scheme kaya ma school phagat hansi adu phagat hansin tawba manipur gi satra di yawdabra NEET thaba adu manipur dadi sigi impact laitabra effect laitabra asigo mayam je manipur masa singna wana masleida coaching tawraga lupa lakh hondo oga Delhi da kari da sida tawraga tawriba mayam akas da tawdana Delhi da tawraga tawriba mayam sibu adagi Rajasthan da chatlaga moina coaching tawriba mayam singsi lupa kaya no adu moina sahi amada spend tawram doriba amount lupa kaya no thagi leibagi chabagi magi hostel fee magi coaching fee mayam do kaya no sigi amount ji khit ki amount na teba exam ama conduct tawba matamda NEET ki exam ama chahi amada conduct tawba matamda nearly 350 crore changeba NEET ki exam si conduct tawba matamda crore 350 mukki maya changeba high ba amount se magi lanai education minister gi my pocket te puthor aga tawriba exam la ba si amuk han bai targadi adugi 350 or 300 crore gi maya se amuka taxpayers money dei mangi na traba public money na traba unnecessarily sumaina public ki fund mayam se public money mayam se moina BJP na loina manghan ta ali se kari gi no si puna maksigi yenga kanda NEET khaktagi natte SSC gi exam yarak leak oidana tawre adagi banking gi railway gi exam hanaki chahi sing maktadane ko adagi recently adugi hauji leiringai da amu kaidoge habda Maharashtra da teacher eligibility test ki TET gi amu question paper leak loina oire any type of competitive exam se akoi commodities ki type da pochai leiraga bazar da market ta phangba pot am dong tau khale business ki type da pura thorok pase quality yaraktre system ji completely breakdown oire India gi education system ji completely fail oire masidi akoi gi satra sing sida youth sing sida phajana impact pirani aduna akoi gi society ji mangdhar ani lukhrani haidana masidagi kalhauna ba voice law basibo masidi responsible citizen amagi mathaune basidi political party to khroba adu being an opposition akhoi gi congress ki party na nataga leader of the opposition na miyam gi interest ta saruk yaraga thok pasibu kari akai ba what is the harm sibu crime lo
ꯐꯠꯇꯕꯒꯤ injustice ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯃꯗꯨ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯃꯗꯨ ꯐꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯁꯤꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯔꯤꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯤ ꯈꯜꯂꯝꯒꯅꯤ ꯁꯤꯕꯨ ꯇꯔꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯕ ꯁꯤꯗ ꯇꯔꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ BJP na harisidi noi siningba sijau lambida noi hatoknage hatoknau tawningba tawjau darkar oide haibaneba noina ngang yu tade moin tawningba tawni haibaneba asi yabra ba si punamak si thengnanaba miyam gidamakta thoiba party mo lana uhannanaba BJP na amuk onjhalaga magi responsibility lawbagi mahutta moina sumaina amuk ulta pulta da blame tawri si kaino ba moina oina protest rally ga chatkhatana tawri si kaino ba ikairam ngani ngarangi BJP gi mi tarakun opposition gi rally do mi haipet yamne ba BJP sarkar pari ba rally do mi kun tha lupa kya pir ni ino nek pasu mandre honorable kharasu yaw banina honorable singdu congress bhavan gi mapa gate tu yaw akanda akoi samu yawjabanina matamja leirambanina laibok phadana BJP gi gunda gi activities to moina tawriba crime mayam do madu akoi imichina uhowe bangarang adu honorable singdo bhavan gi gate mamang do da mogi karyakarta mayam na tawriba mogi leader party organization da leiriba mogi general secretary mayam da na tawriba do moi ikairam ngani ba honorable khara yawri mayam do ai mogi khanbada nungaite asigumba mayam se tawri se yam ikainingai ne ba leibak sida thoiba series of sida incident crime mayam se kayam yame nagagi hostess mayam am phajaluraga koi thadorokta na tawba matamda tumin leigiba wangang gidaba nagagi micham taruk tamthina matup ka aga hakhiba dudana wahi amta ngangdaba aduga masreida toan mafam singda yum mai thadana misi mina thoktana IDP singna ngasi mayumda hanjanba ngamdadana national highway hangdokpa ngamdadana ngasi leiriba thengnariba awaba problem kaya si somda onchalaga solve tawge di haidadana thoiba issue mayam sigi matangdadi wa ngangdadana somda satra singi punsi kallo education minister si matik chade pham thadokadabane satra kalhaudragadi leibak si mangdhara agani haibasibu satra singi damakta justice pio hairiba sida onchalaga blame tawraga congress na tawbane aduna tawbane adudi lakhs of akhoi protester mayam ama jantar mantar da leisi kaina kanana haunaru banai dana lam dagi laiba mayam si masi congress na injan mane haidoreba adudi we feel so proud akhoi congress aduki matik powerful oi haibide akhoi harauba poeba aduna siguma ulta pulta blame game se tawbi gano aduga miyam da aina mukasu aina thamningi si kaino hai matamda congress ka BJP ga hunaba na teba Congress ka BJP ga khatnaba group pizam tor tawba nateba moina laaga haujarabane ba moina laaga lausanjarabane ba moina laaga tawjarabane ba akhodi kaim tawba nateba satra singi punsi kanbio save Manipur save democracy save constitution aduga Sheikh Dharmendra Pradhan haibagi thim kharasida police ki ka henba niti niyom moigi brutality moigi adugum inhuman oiba leader of the opposition da chathariba thawong adagi satra singda tamteina phu chaidana maram chadana koi FIR panjalaga phadana pundana tawriba mayam do madu unconditionally thadokadabane tawba yaroi haidana si nation gi larger course amada koina chatliba potto moina divert tawnana ba hotna ba haibase masi yamna ikai ningai ne ba Dharmendra Pradhan haibudo adu singbu ho ba separate Dharmendra Pradhan di yog dia ba congress do not save khoi akoi gi save Manipur save constitution save democracy aduga Sheikh Dharmendra Pradhan haiba yes Sheikh happen Sheikh haiba adagi aina thamjaning si kaino haiba matamda akoi 2011 da congress ki UPA 2 gi matamda Dr. Manmohan Singh na Prime Minister oiringai matamda 2011 se masaida Ana Hazare na akoi indefinite hunger strike ama yamna peaceful oiba akoi protest ama chathagi eba chathagi ba protest si numit 13 ni chalakpa numita Dr. Manmohan Singh na asmaina mi amada akoina wahal laga thamba phatte nation gi interest ta haibo oi taragadi magi core issue du kari no aikoi khanagani hanna tawdana
Ana Hazari se numit taran mathoi ni surakpada magi hunger strike indefinite hunger strike tawrambado mai khongang do hando khieba Congress ki matamdu da palamba sarkar matamdu ki Prime Minister Dr. Manmohan Singh na magi magi lokpal bill se anti corruption bill ama tawgadabne adana mana law ki ba kholaw do MSD leiba ki apabane haidana anti corruption bill haibase Congress na kano tawgribne ba si se ngasi corruption yam yadaba sariba BJP se masigi matamda nateba Congress na haining idi kaino harakanda nation gi larger interest ta public ki welfare gi damakta lauriba voice se akoina mi kanano mana adu party ni haibya deba leibak ki yai phanaba miyam gi yai phanaba ne na khanba ngamgadabne ba leader am oitargadi leibak si gi luchingba am oitargadi asi khanba ngamdragadi miyam gi luchingba miyam gi leader miyam gi mihut kamain haidoino ba asineba aduna party gi moi party khakte prime minister oige oiro BJP gi prime minister hairoba adoragana leibak ki prime minister neba mase adu si ta da bamyam se karigino si myam se aduna asiguma myam si leibagi marak sidaida amuk kaidoge haibabo moina hujik sanari se loina polarization politics ngaktaneba polarization politics kaisu natte issue divert tauba issue namjanba matam gi kano tauba mi sininga si sunu mi hatninga hatsano yumai chake chak sunu kaidau sunu aikhoi power pair loire aikhoi kusira sine na tauba ira ama oirabne ba hujik se yam tamthiba Manipur da hujik chahi ahum hena irang tauri sibu karimata haidana leiriba Union Home Minister sibu resign tau nang pham thadokani dabane na misi mina asyam yahallaba law and order si completely breakdown oihaliba Home Minister na hak matik cha di resign tau haiba sibu aikoi bu leibak yekna bro sibu anti national law Amit Shah resign tau gadabne Manipur da hanatuna yengdabagi crisis si solve tau dabagi haiba sibu aphaba kholaw na tabraba achumba kholaw na tabraba masi crime laba education bu laikha ta haliba education si completely hijack toraga privatize toraga RSS amsung BJP na every educational institution khuding maksi control toraga moina thabak khanbadagi exam entrance thabadagi waja khanbadagi chhatra tambadagi master tamba PhD tambada bhaw moina yaba moina moigi mi khallaba matam sida every institution khuding maksi hijack torakan sida pura completely collapse oiba se masigi responsible na logodabane na education minister pham thado haibasibu masi kari lange thadok pa yai na ma pham do public ki aseng leader am oitargadi ai noina thado haidana thado e inquiry tawringai si marak sida hayeng chumme natraga lale haibadudi ma tawanda laksagadaba pot neba lalam dragadi ma amuk kano tawjaba yai na adu asida kari akai ba leike asuk yamna stubborn oi si kari gino asi mamam le Manipur ki violence gi matang ro Home Minister Amit Shah resign ta godabne pham thado kadab ne laudana kanada laudoi no si kai gi no ba education minister si da Dharmendra si resign ta haidana kai dobe haidoi no ba chhatra kaya gi thawai lauba gi ra ba thawai cha ba party ne ba BJP se yamna minung si leita ba tamthi ba makhal gi kai no ne ba thawai cha ba gi example bu handak naga taruk hat ki ba gi juda moigi akhoi mai nupi sing du kari no khangdaba mayam pizare en hai natraba kai no hangoi dana na da si jenim da pana kuina like nari natraba hana di mina nongmaina kai na kapa halame dei thang na toroga nung na kai na tor ha me hujikti mi sa khala abane ba mi da mi pizar bangam abane ba sida tumin na leiri ba sarkar ne ba yengone kam sathi ge si gi BJP sarkar je asiuma mayam leire ade yengosi BJP da laiba Union Cabinet mayam singsi from A to Z kana matik saba qualified oiba corrupted oidaba every issue da chena daba kana lai ethanol gi case ta E20 gi Nitin Gadkari pham thadok pa yarabane ma si national issue na tabra sibo adagi Nirmala Sitharaman India gi economy kari oire completely collapse ne huje inflation rate yore huje lairaba awa nang na kham thenge huje senthok lambi leita dana tawriba mayam se si yengaga finance minister Nirmala Sitharaman pham thadok pham tho abane J Shankar external affairs minister kaidawe pura ma foreign policy da completely fail oirabne soirabane ba ma se pura US ta surrender tawraga puppet oina leirabane adu pham thadok pham thok tabra ma se paper leak ki matang sida nit ki khakta nate every paper examination ki khuding mak se asim wana
तमजरूरीबा लाइरिक मही मसिंग मयाम सिंगसे अखोई कनागुम पैसा पाइबा मी खरना पैसा पाइना क्वेश्चन दो लेर एग्जाम चंगी तारगदि लेता लाइरबा आइगी नॉलेज ना अइना तांजरूरीबा मही मसिंगदुना आई कन्ना होटनजरगा नोंगमदि मतिक चाबा मी अमम ओइगे को इमा इपागी अवाबा सिंगजे को अनगे को अफबा खुनाय अमा ओहनबा आइगिसु थौदांग अमा लौगे को ना खल्लगा ममित मना चेजेट इशलगा होटनरिबा लाइरिक तमिबा मयाम सिगी दायित्व नाहकना पुगदबनेना एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन तौ हाइबसिबु करी क्राइम नो सिमा रिजाइन तौफम थोअबनेबा अदगी कैदौरे नरेंद्र मोदी ने कैदौरे सोम इंडिया की लेइबा रिसोर्सेस मैम लन थुम संपत्ति प्रॉपर्टी एवरी गवर्नमेंट एसेट्स खुदिंगमक लोइना लमदगी फॉरेस्ट दगी एनवायरनमेंट दगी स्पेस दगी नोंथक दगी लैनुंग दगी कांगफान दगी पूरा मालेम अतिया पुनमक्सी इंडिया की लेइबा पोछक खुदिंगमक्सी अदानी द पुलप योंथोअबनेबा सी लोइना योंथोअबनेबा लोइना प्राइवेटाइज तौथोअगा अदो इतादि मोय मैम जिना पुलप रिजाइन तौरप नुमितदिने BJP हाइबा BJP यामता लेररोयबा मोइदि लेइबदा मतिक चाद्रबा मैमना पुंझलगा तौबनेबा सेंटर द सुंगाई स्टेट द सुंगाई स्टेट द लेइबा BJP मी मैम से कइनो अफु हना मैम पुंझलगा ओइदा पादबा मैम पुंझलगा मसिदैदा पार्टी ने लेइदना सिदा लाव खोंगन ले कइदोइनो बसे तौरि मैम से कइनो बो सि मोइन तौरिसे सिदा ngaraंगी दुदा येंगा लेइबा पुलिस मैम दुना मणिपुर की स्टेट फोर्स दुना करिनो हाईली सेंसिटिव ओइबा जोन सिदा हाइपर सेंसिटिव जोन अदु योने निताई पाचु थेक्तगिना कांग्रेस भवन भावबदु लापदा केम सांग्रबा बाजार की मी चिंग्रबा मरक्तुदा मोइना डिस्टर्बेंस पिर ला अकांदुदा पुलिसना गार्ड तौबिरगा ओइना लाइनेबा अदुगा सिदा कांग्रेस भवन ममांगदा लाव खोंगदना मीदा खतनबा हौदना क्राइम तौरमीबदो पुलिसना ngak सेला लेयेबा ngak सेला लेयेबा अदुगी मतुंगदा अमुक कैदौगे हायबो नुंगांग पुंग 9 मखाय अदवाय ताव ममांगदा अमुक अदवायदा कांग्रेस भवनदा लाआगा हुरानना लादौना हुरान बदौना मी खरा अमुक लाआगा BJP की गुंडा खरा लाआगा अमुक अदुदा मई थाजलमीनेबा मई थारमीनेबा अदुदा कंगला ममांगदा कंगला गेट ता लेरिबा किन ngасai khoigi oja nandona haibigibdo protest satpada DC gi ayaba yaubra haiba wahang amsu hangbigidana thamjage congress ki di लौगी ब्रो कमाइन तौरी थमजगे अइना हुजी हाइजरिसे मसिदैदा कंगला ममांगदा लेरमीबा अखोइगी कइनो म्याम से वार जोन दौना कंगला ममांगसिदा तोंगान बा सिक्योरिटी फोर्स स्टेट की ओरो सेंटर की ओरो पुलप लेरिनेबा कांग्रेस भवन ममांगदुदा बै थारिबदु अदुदा लेरिबा सिटी पुलिस की लेरिबा अदै कंगला गेट ममांगदा तारिबा ड्यूटी तारिबा पर्सनल म्याम सिंग अमता उहौदब्राबा नत्रगा मोइना थवोइना तवहल्लिराबा अदु पब्लिक प्रॉपर्टी मांगहल्ली नत्रबा पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज तौरी नत्रबा अदुगी बैरिकेड तो मई थादोक्तना कावहाय थिंगाइदना तौरमीबा मयामदो अदु पुलिस ना करी एक्शन लौरगे होजी FIR लौखलब्राबा नत्रगना मोई सस्पेंड चटकनी नत्रगा ट्रांसफर तौरकनी नत्रगा आई प्रमोशन खाबा फंगोय हाबे कीबै तौरिराबा करिगिनोबा कांग्रेस ना इचम चमना कोई लेबा की लार्जर इंटरेस्ट मियाम की याई फननबगिदमक्ता अखोइना पीसफुली गवर्नर द मेमोरेंडम पीब लीडर खरा चटपदो अखोइगी पार्टी वर्कर मयाम दुना कंगला ममांगदुदा मतायम द तुमिन्ना लेहौरगा लीडर खरा अखन्नबा खरा अखोइ चटलगा मेमोरेंडम पीरिमनेबा अदु मफमदुदा डिप्लॉय तौरिबा ऑफिसर मागी इंचार्ज पुलिस ऑफिसर मयाम दुना अयाब कनो तौरकांदा अखोइसि चंगिनेबा पाउ फाउनरगा नखोइ मी असुक चटलो सुमाइना ग्रुप ओइना चटपदि यारोय नोइगी सेलेक्टेड ओइबा डेलीगेट अमखक्तंग तौरगा चंबियो हाइदना मोइना कनो तौरिनेबा अखोइदि वायलेंस अमता तौब नतेबा क्राइम तौब नतेबा मियाम की इंटरेस्ट ता लेबाक कनसे छात्र की पुंसी कनसे लेबाक सिगी फ्यूचर ओइगदरिबा मखोइना अवाबा ताबदा अखोइसु लेरी अखोइसु सरुक यागनीना तौरगा चटलिबनेबा अदुगी अनिदो कनो तौब यारोइबा अदुना हाइरिबा मयाम सिंगसे अमता तौदना मोइना मसिदैदा इरांग लोइसनदासु लोइसनदे BJP ना हुजी खल्लिसि कइनो लान लोइरबा इरांग लोइरबा हुजी मणिपुर की कॉन्फ्लिक्ट वायलेंस लोइरबा अखोइ सिगी 700 स्क्वायर माइल सिदगी हेना चटप ngамद्रि सि मोइ काउद्रिबा सेमाइ लानबा ngамद्रि सि मोइ खंद्रिबा अदगी सोमदा पलेल हेंदोक ngамद्रि सि खंद्रिबा सि मयाम ममांगदा तारिबा मयाम से सॉल्व तौगे हाइदना मोइना सिदैदा तौरिबा लीला ड्रामा मयाम सि करिनोबा अदुना आइना लोइसनजरकपदा हाइनिंगिसे कैसुम नते ममांगदि सुमाइना हाइनरमेदना करी अब की बार मोदी सरकार तौरमेदना अदु हंदक्ति करी ओइनी अब की बार अंतिम संस्कार लाअनीबा हुजिकते अरोइबा मथौ मंगम BJP की अदुनबो हौरेदना ngarang BJP na चटलिबा खोंगचतो लेबाक की इंटरेस्ट सुनते 2027 दा ओपोजिशन ओइदोरे मसाना खंगजबदगी BJP से अखोई धरना कमाइन तौनी रैली कमाइन चटगनी प्रोटेस्ट कमाइन तौगदगे
hai bado rehearsal chat ba hori ne bangarang BJP na taw do moi se practice taw ba hor am ne ba opposition da leram dai ge 2027 da opposition leirani ba BJP je aduna bu masana khangjadana moi practice chat ba lambi surok thok ba hor am ne ba ngaw ba hogala am ne ba hoje ai sumain thamjage. Okay, thank you very much. Angtang hena clear oina ba ojanando kuigi Rahul Gandhi aduga Prime Minister Narendra Modi na thampo statement ani angtang pathok sagi miyam dasu you are the one Rahul Gandhi na thamok statement ni ko you are the one who has harmed the future of our youth the most. You allow and encourage the total capture and destruction of our education system and protected every person responsible for it. The student demands are clear. Number one, the Sek Dharmendra Pradhan, habani fire from job, habani ma kano tawbiyo habani lokthokpiyo habani. Number two, the apologize to the students. Number three, the take action against those who assaulted them. Haidana Rahul Gandhi mai kai dei thami Narendra Modi koi Prime Minister Narendra Modi ki thamai ba statement sina nothing is more important than the welfare and future of our youth. We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in Highness Maina Prime Minister Narendra Modi su fast-track court athuba matamda sumaina thamani haina budi thambirai so we have to wait and watch. Ai makhaza thaja boina aina ojanando da lakchaning basi ojanin nando hojiksi lairiba khoigi Manipur gi issue hauji khoigi nagai chilinau taruk ki makoi mioi mari umbudi phare khole hairi adigi every hauji series of unwanted incidents thokriba khoigi leilon bai phegi boiro tronglau bigi oiro TM Kulen gi boiro kanto sabal gin han thoki bagu oiro hairiba series of incidents mayam si khoigi oja khemsan hek oirakpadagi NI da sinare habisini khoigi oja birenda leiringai dana lemna tharoi haiba statement sini adubu masida hojik se BJP sida miyamna thajabisidi adukimatik thamdre habidi BJP na judiciary su aduga ECI su loimak makhoigi influence ta leigre makhoigi makhutta makhoigi loimak leigre habasi miyamgi chingna ba haigadra makhoida thajabase adukimatik mangsilakpa aduna khoigi NIA phawba NIA da scenery si NIA phawba makhoida transparency leira maroidra makhoina tawriba thabak sigi ngasi phawba justice se phangdrabanina BJP na ngasagi judiciary dagi ECI de kari gumba loi ma everything makhoina influence loin chakhala banina thajabasi di adukimatik leiraktreba even cobra la dana cobra gi kana ba khoi kachu haju phawda phangde sigi phibam sidadi oja nando daina lakchaning si hojik leiba phibam sida akhoi protest ki matang che Delhi da nong churaga Imphal da satin tu pe dune bo janando chana tawri se aduduna khwaidagi maru oiridi hojik khoi nit ki angang taraga mapan leigi da bahai se it's very khoi thamoi adukimatik shu inungai te aduga nit high by exam se ta seng har kanda nit ke hai any experiencing hard pa student hard by exam amaga cha mana khala abane ba hojik se sigi phibam sida simasu leire leibaki issue su loisande sigi mathak sida tawgadaba thabaktana emphasis pidana tawroidabadana adumak ngasagi high command adum makhoida tawdaba yade habagi pressure pira habagi mami se taba sida adumak thaira ga chatlabanina hojiksi ojanan do khoi lakador election de sida su akoina conscious oiba decision ama lahauda taragadi oja akoi Manipur sidi kan bangam gani haiba sa sidi am lamna leire masi akoigi congress hogotpagi wasu nate akoidi middleman ne akoina pambadi whether from congress or whether from either from BJP
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯦꯐ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚꯇꯨꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯤ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚꯇꯨ ꯄꯥꯝꯃꯦꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯁꯟ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯋꯥꯍꯪꯁꯨ ꯁꯥꯡꯕꯅꯦ ꯃꯇꯦꯛ ꯃꯇꯦꯛ ꯄꯥꯔꯠ ꯕꯥꯏ ꯄꯥꯔꯠ ꯈꯨꯝꯖꯔꯒꯦ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ BJP ꯁꯨ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯨ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅꯤ हाई कमांड हाईरपद तादब यादे नेशनल पार्टी से ममदी चटनबीने से अखोई मणिपुरी जिंगती मीना थौगलोन व्यवहार फजब अखोई कल्चर ने मैम जी जी है खर सौबीब जी जी हाईगदमने हेंजन हाइरुनो हाइमेदा हेंजन हाइबी मौदनी मैम हाइनरेको आदि जी जी फजब हई तौजगे फनी हाइबगुम्बनेबको याब पोटनेब फै हेंजन मीने खितंग हाइबदि जी नो हेंजनबदुगी थबगी तौनरुना हाइबनेबा BJP मंगदसु मरेबा नुसिबा अफबा मयाम यावरिनेबा कांग्रेस तो यावरिनिको अदु लुरेदी मरेबा नुसिबजिंग सुना स्टारिंग दो पाइदिबरा मोय पार्टी दो पाइदबरा हाइबदि क्वेश्चन दु खरगा लांगनाबानेबको अदा ngasai funari litum batina Congress ke BJP anu funaba adu funani mamdi Congress ari party ni sarkar param mamnina mogi su sana param baje okora adum dai ngoni BJP sum dai ne ba aduna wafam mam bor kanda hujik lai se leba ki interest ai bam laktoi ne ba adu leba ki interest si akoi fatta bada difference launa de ba Congress na to bada fatta bam to men laur se ba ko moi da mamang da param mamina adu de difference laurga moi jo akoi adu to ne haibdi la le ba adu to mane ada to mane adu to mane adu chapire no ba afaba de ena pabarom da hidana bi odlam bi to bi ba hujik bharat da hujik su haibi gi da anchor na india da BJP ne lengak la podegi NDA budi haini adu BJP na mayam dan panare ko hujik hai da hujik anchor na di Supreme Court ke election commission ka hai gi media da le biru na khangdi media de pande ba media so godi media hai adu media dum pan bi ba adu ahum ji si bharat sida kenwa na hujik ki BJP na yon thokwa leiba yon thokwa de phangak budun leibam leiri ko yon thui je moina india gi ijat punamak se masi yon thokwa india gi lami sing sigi tobong ba masi gi power courage punamak si yon thokwa si akhoi USA da kai da tawduna khoi ngak non kre khokre khuru kun ge mayam hai india gi yon thui ne ba then leibak si india si leibak ki lam je Pakistan lom di khare khopchan China na Arunachal Pradesh kharom khopchan si even Myanmar na khopchan le na ko sida thaukhai cha sumaina yam maru be je ahum je masi yon thui na hai mayam na haina bani ko ai ni hai di moi FIR taroga kai kai case to ge panda ge charge to ge gai police ga hai be ba mayam na haina baduni ko ani ga sonda madu yon thoga sonda leidi le chile e moi BJP je yon thopang ngak woi de ba लेचल जिन कई सुप्रीम कोर्ट मई लेरी माले नान अखोगी कॉकरोच जनता पार्टी अखोगी जंतर मंतर प्रोटेस्ट तौद पुलिस की का हेन एक्शन तौदना मधुगी वीडियो फुटेज कई तौद उकिल सुप्रीम कोर्ट थाएब फुटेज तौर कौन अर्जेंट कौन हियरिंग तौजेना मद सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन को इंडिया है कहे अखोई नंग अखोई मांगनो नंगी अखोई यामी मांगनो अखोई वीडियो येंब लेते संगे गायब अदी अर्जेंट हियरिंग पांथोर है नत्रो अदी ngasai sonda BJP na keno supreme court si leigre habido mi an hainabado akoina akoidi khangjede ko sum social media da phangde pau daja bane ba election commission gi wafam jima sum mayam na unari duni ko bengal la togyo batang adigi ato to pa akoigi yam hainan dre akoi keno daga tori mayam da ko khara yam mafum palladi mayam no ai da sai ko adigi mayam leida leinare adigi media si अखोई डायरेक्ट हाई ngam media sina godi media kan hojik yam chanare dana even ngarang nahan gi jantar mantar gi irang sibawi yamna media national media sina topom top focus toroga mayam prithvi mayam sandok do chang du yam ne me hai nei ne ba sigi mathak sida amu NIA su leigrabra enforcement director su leigrabra CBI su leigrabra ga pajik wahang ngamna mung da ine bo jikse sigi mayam da ko leisal le moi khardi leigan be adu dana hojik kamai leidura hai ba pot ama sum lae adu da hojik ki NEET ki exam gi keno oi base leak oi base sine oi adu maram du ko na thijajno ba mayam congress ne ju hayu nu BJP ne ju haibi nu akon ju bam sa de adu di investigating authority me thijalaga na agency me thijalaga phangjabu du oi jane ba ama bo leak di oi na watho oi de mini siner na dra yes mi sinerdi sidiri adu yam kan chalo ya chida di government na sidiri responsible lo de maram choi leite ba swai da ni da to ba disi debatable oi dre ba ada manipur da su garang dharna phambada khoi gi BJP gi
ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯃꯣ ꯁꯔꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯙꯔꯃꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟꯗꯨꯅ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯠꯇ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯍꯩꯁꯤꯡꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯅꯤ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯖꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯑꯕ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯨꯝ ꯐꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ तामो सरसे मणिपुर बीजेपी स्टेट की सेक्रेटरी तामो सरसे दिल्ली दे थारगा दिल्ली की नेशनल मीडिया दे ngang हंदना मयामना वांग पहुंग दो थाबे यारे न मुगी दे यम मादी यम मतिक जारे लो यारे बजे मादी सी राहुल गांधी ने फत्ता लुक्सिंग हेब गारी मा राहुल गांधी ने करम करम फत्ता लुक्सिंग तोइगा मादी खंगम मने बा मादी हारी मिने को आई स्माइ बु फागी तौनिंग अदु मसीमा वाफम हम ओइरे अदुगा हुजिक लाई बची के नोइदा लेबा की इंटरेस्ट हुजिक की मणिपुर की वाफम लाकपी बदो मणिपुर हाना रही ngai जो opening remark da haijabado manipur mai chai ko tauri kholi ko oi mare ba nungsi de bedem to yo moi lo nungsi muni akoi de ju loi no hen hen biram gane ba khitang mare ba nungsi badu mayam no uningi ba chang da khar ga du biro haibani da ko yana mayam na toga e mayam su pen ne ba mayam hainari ba wa du ne ko koi haije si tongnari ba pot mayam tauri mayam si da ko mai magi gamme la si yam gamme gamme go position ga manara ga ta chinda pau da na su sat na de ba hoi yamna proper forum हागे right forum हागे assembly गुम्बा करी गुम्बा दा फजना तौना बचने parliament दा तौरा अमा तौरा को parliament दा मी सीबना आपल वगे debate तो सिजु कई नो होसे debate तो जागे मीने फम थादो हारे मी जो अमे हने मोने debate तो दिसु मरम चाइ को फजे आई अदु सो मी हेता ignore तो वे बीजेपी ना debate तो जाय सिजु फजबा proposal हम ने बा but कांग्रेस ने तो जे बा तौबो तो नुगी धर्मेंद्र प्रधान दा हाना मा स्टेप डाउन तो हलो बा नत्र नो लोथो बा अदु नै ngai हाइबदा मैसंग अखोई की बंकिमना हाइब कांदा शेख धर्मेंद्र प्रधान हाइबदा खतंग सेंग हाइबिरो माइदो शेख हाइबि ता खने बा मीना मीना शेख हाइबि ता के दादी मोइदि हराव गिने बा अदुदना शेख तो खतंग मेक सेंग हाइबो माइदो मुगजो अदुना आइदि मीना हाइनरि बानी से याइना बाबाई लोग तो सरकार कायदो नती डिबेट तो दे जो डिबेट जो तो जे हाइबदु मजु यारे मोइ वाजो तारे तंखाइम तारे को किनोना डिबेट तो सी हाइबदा सुतो तो हाइद्रे बा डिबेट तो सी हारे बीजेपी कांबु जुना को गवर्नमेंट हाइदर सी पार्लियामेंट डिबेट तो यस या एक्सेप्ट तो रेबा तबु तबु नोइना हाइबदा कोना हाइमे अखोई सु खरा ताव हाइबा मालेबा ओपोजिशन कांबु ना हाइतारे कांग्रेस लीड तो हाइजे तबु तबु डिबेट तो बदा माति लोथोको हाना लोथोबा अदुगो तो जे हाइमे अदुसु आइदि गवर्नमेंट मतिंग लेगदी बीजेपी मतिंग लेगदी अदुसु याबुम थ्वेन खल्लेबा अममदी खरगती याना तारे मोय हाबि खर यारे दना कांग्रेस खरगज हाइनब तारे बा अखोई सु तो रोय हागा मिनि यानिंगोय दो वा मा सुम डिबेट तो जागा सोना कन अमगी वा स्वा ता दबदी यारो अदु कांग्रेस न मरै तौरे चक्री तौरगा पार्लियामेंट की नुंजु मिफमजि मनसुन सेजन जे थुगायना मसुम तौरे खंगता गदी दीरेन वहिना बो होना रोबा धर्मेंद्र प्रधान दो मतम को लोथो आई अमुक हाइजे से तौना रो डिबेट तो प्रजा मा भारत बासी खुदिम ताजे पृथ्वी म्याम तादोइनी हंदगी सिगी वाफम जिदिने अको इंडिया खगी सुनतेबा इंटरनेशनल रे मपान फॉरेन कंट्री दि मी म्याम सिदा प्रोटेस्ट हो यावरेबा दिल्ली जंतर मंतर सिदा अदा अकोइना मुसिदा मुहाइसे मसिदा कांग्रेस ने इंजन दे जी खर खंग याम लाइ खंग याब जी अतो तो बगी स्टेट की तो कोने मणिपुर दे आदे दिल्ली दे हंदगी इरांग सेम यावनेबा मणिपुर मचा सिदा बीजेपी की मी मोगी मरी मता खंगना जाना म्याम जो मोइ दम दा हंगबिरोबा नोइ दो किनोना कांग्रेस ने इंजन लपरा नोइ चतुक जसनी की पैसा कांग्रेस ने पिरकपरा कनान इंजन ली हंगबी सुम खंग यापोनी के अदु माइना मी दे इंजन बा हाबजी आई वखंददी माइना होय political opposition party की दी मियाम की इहोमदा यावसलगा मददगी कयुम political mileage लोब चना वाइबदी सिदी लांदे चना बिनेबा political theory नेबा अदु गुंबा मयाम दु मसाना तोफम थोबनेबा opposition की दी गोमिंग असोयबा हाइरकबा गोमिंग असोयबदा खुदो मि थिलगा मदु मियाम दे मेकअप थोलगा मियाम दुना मखोय attractive होलकबा सिदी political culture नेब सिदी तौगदबा थबा मनेबा अजी तौगदबा थबा तौगदबा नतबा एनी पॉलिटिकल पार्टी ने तौगदबा तौदगन मोइदे साउदोइनेबा नोइ पॉलिटिकल पार्टी कदौरी सिदा खोइ सुंगांग इदन मणिपुर दे होसे नोइ ओपोजिशन मयाम मणिपुर का सुयाम बिरांग कर नोइ याम कन्न तौदि कदौबोइन कदौदु मयाम हारिसे अजुदि मयाम बि होबुसिदि मोइ हौदोपा मा नत्र मयाम दे यौकिन बसिदि एनी पॉलिटिकल पार्टी ओपोजिशन लेबा मयाम सिदि हौना सानेबा अदु मोइना रांति दे इन्फ्लुएंस तौचले अदु तौरे अदा तौरे हाबे यारोयबा तौदि खंगगदि मोइ मदु तौदना मोइना होना बिरोबा यादि हाइदी मी सीद्रिंगे दे मोइना क्वेश्चन जी मी सेलम दबि याइना यस दाक तौगा खुदक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम तौगा सी तौरनी आई सी तौरनी सी लोइ लोथोकनी मरा लेबनि लोइ बुक दौनी दुगा आई जुतोकनी गारगा याम थु थुना तौम तागदि हेना फजरोइद्रा मोइना हेन कागिनी बोट हेना बु हेना हाइदी लाकदब इलेक्शन दजु स्टेट की इलेक्शन दजु अदुमाइ फजबा लेतादि बदुना पावगम नगदना बोट खोम जबदा अदुम खोइदि लीडर अदुम मिनी अदुम बै मखादा खोइदि बोट थेंगनबनि हागदि हेना बोट फंगजगदौ नत्रो आई है अफबदी तो हौदगा सोंदा मी अमंग थादो लेरे
अखोई मणिपुर BJP याम फुनबो यानते येंग बद मयाम नुंगाई हल बाय बनेबा अखोई सुम अखोई ने येंग बदने खतंग नुंगाई दब खर गय गवर्नमेंट की कैबिनेट की सांगतोबो चौथोबो अखोई इंटरेस्ट नते को अखोई कंसर्न जो नते बट गवर्नमेंट नमले दागदी गवर्नमेंट की स्पोक्स पर्सन जी कैबिनेट याम बो हेनबे कैबिनेट मिनिस्टर ओहेलेबा करिगिना का मदु हार एंड फास्ट कैबिनेट मिनिस्टर ओगदम नाइबो मक्ति लेरम दब सुय को ओहेनदबे यादि से कइनो ओहेनबे चने बिहाद मयाम न खनब कोप मयाम दो कैबिनेट न खनब मयाम दो कैबिनेट मादि ताबिना मान हाय म स्पोक्स पर्सन ओद वांगा ब मरि सुमदुनेबा कैबिनेट न खने यावदब नि पाम सम स्पोक्स पर्सन ओरगदि कमाय तोगदुनोबा सेंत की अकोई मणिपुर अकोई की ऑनरेबल अनि हाइरो की तामोरा देसाम MLA अदगिदी कोई की कोंथोक जमगी अकोई तामो रंजन लाइलासु हाइबो मिने कोई मतिक चाय को मतिक चाद बइने ते कोई हाइजे छे बट मोइदु मतिक चाबो गदि मोइदु दर मंत्री बिरम दाइदर मंत्री बिदबा अदुगा स्पोक्स पर्सन ओइरम दाइदर मोइदा हापा अकोई थोकदि नते को अदुगा मिगी लेजे अदे लौरिबो मोइसुनि को ngei को आदि ए मंत्री बिरम दाइदना कोई द पीदबा दु वांगाम दाइदना ngang द कैबिनेट सो डिस्कशन हम दौनी कैबिनेट मीटिंग हम दौदुइ ने को अदु गवर्नमेंट की स्पोक्स पर्सन लजी कैबिनेट कमाई तौरी कदु फजन थोरोली खंगबम जंगदुइ ने बा ममदि मदु मियाम द पाउ तमकदुइनी मियाम गा मतम द इंटरेक्ट तौरपो यादुइनी को सुनबा पोत जु काय का दुन खतंग मी प्रजा जिनि येंबो मतम द को इहो होबो मानबा कनो तो बसे खरजु दम थेंगनै याबा अदु आई हाजिन मोइ द मतिक जाते हमते मोइ स्पोक्स पर्सन मतिक चाय अखोई अदुम मिथ थुपी थुबदि तौबदुबो मोइना कैबिनेट मिनिस्टर दि वोइदबनिना कैबिनेट मिनिस्टर वोइबजिंग द हे दिनगनबा पोची आइना यादे खोते की क्वेश्चन नते कोई हजिते हेन फजगदो पोचिंदु इतोक तोकते हाइब्रिंदा माइना लई अखोई की लईबा गवर्नमेंट जिगी हुजिक लईबा मोंग मयाम जा तोकफुरक थबसिंदा अखोई की कनादा सिंगनरी नो कनागा कनो अखोई की कनो तोंगनै सिनि मुंगनरी हाइबो पोचे अखोई खंगदबम लेबा हे वांगाम बदे प्लेसमेंट द वाम हांगरे प्लेसमेंट द सिंगनरी बरा कदगदी मैरा पाइबी माइ बेंजना हांगे ngang सिंगनरी बरा लिलिप्त लेबा मना थमोगी मपाव हाइरे अद सिंगनरी बरा अदगी कदौई नो अखोई ज्ञान अमै वखन जिता तादबा मो मसुम तौर चले रेबा होय अंगमबनी मोय अंगमबनी सरकार बारी मयाम लाउरी मयाम सिदा हुजिबाव द मोगी माइकेदी खुमैबा पाखुमजे मसी मियाम की थमोई द पेलहन बंगमदे मदुना जोय तोबो ngमदेबा हाइदी खुमबम थोबम दिन खुमिको अदुना अखोइना वहांग परीक्षा दा हंगैबा एग्जाम दा हंगैबा वहांग जिगी पाकुम जी अखोइ पाकुम द खुमबे यार मार्क फंगोयबा एग्जामिनर नम लेबा एग्जामिनर जी हुजिक तोंगनै बि रांग मियाम सिनेबा मियाम जी एग्जामिनर नेबा सिसिना लेपदोइनेबा अद पाकुम मखु पाकुम खुमजे मार्क फंगदबा खुकुम दुदी फेल ओइबगी फिल्म दुदी अदु चाना देबा अद तौरेबा पोसे हुजिक सो अखोइना सुम आई सुम येंगैनि हदकसी सिदा लाइबा लेंगाकसी आई BJP लोय म फते द हाइजरो को मी अफब मयाम यावमी मरेबा नुसी मयाम यावनी को असिदी मी की पार्टी द अखोइ लोय हुनजरोएबा मरेबा नुसी बसु मयाम यावरिमनी यावबिरिमनी को अखोइ मोइ काई खुमनजे हुजिक लुरेसी प्रजा ना मयाम की मिहुत खल्लगा लेबाक सेवा तरोपन तब मिहुत सिंगसिना प्रजा से इनखन कल एवनी नंग प्रजा कौरे नंग प्रजा का अतैदी प्रजा अंति नंग लोंगी सिंगबो ओइरेगा हाइजे मोइ खल्लगा हार पाइछलगा मोइ लोंगी से मोइ गनदोइनी लोंगी जे लो उबो उदबा मोइ ओयंगोय माने याबदुन लोंगी ओइदुइनेबा माने याबदुन लाइबो ओइदुइनेबा माने याबदुन चिंग फंगदुइने माने याबदुन करी अखोइ युम साबगी स्कीम मंगल जाने पिसा लोन बिदबि अदु ओइदुइनेबा होजिक माने याबदुन नेबा पालिसिंग 30 की पिदुजे प्रजा मोइ ओइन खलाब प्रजा सि कमन प्रजा ओइ लेगा मसे लाइबना कनाना लोंगी कनाना लेगे मसाय हाइजगिबदो BJP गा नकनाबा BJP गा याब खक्तना नेबा थिका तौबा फंगिसु चेंग येनबगी मेंबर ओइरिसु अदुदी खरबु चावरेबा खरबु चावरे अदुदी खरबु चावरे अदु बौदी खर चावरे ना आई हैना इचम चमजबा प्रजा सिदी सुनि लिंग द पोनिदना प्रजा लेजे लोमी गा सि लोमी दुम ओइ लेजे दुइ लेजेरि मेमा लो उजरा लेजबनेबा को अदगी लाइबा प्रजा सि लेजबनि लुखा बि गा सि विदो गा सि दुम लेजे दुइनेबा अदि युम साबंग हमजदबा गा सि लेजे दुइने असेंग अदु सेंग लेजबजे असि मोइन ओइन खंकले हमदा प्रजा सि अखोइ खर गंजी लेदना समना हैदा मोइदा येले जे मोइ नाइgi नते को लेबा की इशू द कई खर तुइने ngang मोइ दुम नुआइदबा फिल तरमोयबा अखोइ जि मोइगी लिस्ट प्रजा वो याव मोयबा अखोइ जि एलियन ओइदोरिबा कई ओइदोन खंगद्रे को मोइगी मियंगदा प्रजा आई हाइजरी दिजिंदा योंगले मिने लाइदना बोट पीदबा नाइदना मोन फरजना चुमना तौरकांदा बोर्डसि मतम की दुम फंगदोइनी अनोबो लेपा मिजो हाना लेमदा मी म्याम फंगदोइनेबा मोइसु लेपागा हाना लेमदा म्याम फंगागा कारै नत्रा म्यामजे अददी योंगले मिने नाइदना MLA जिंगना मिनिस्टर जिंगसिना नत्रगा मोगी खरा ngamba political power ले मोया जिना प्रजा खनबि थबगे तो प्रजा जे मोन खल्लग लेपेबा आ मोन हे यादे प्रजा ओइदब नै हुजे जी मोन हे यादे लोंगी ओइदबा मोन हे यादे लाइफ ओइदबा मोन हे यादे हेल्थ कार्ड के दुगा फंगदबा
ko adum bagi podam la gadi lebak chidi lura ani lebak chidi amana bo pai chu miam praja chi na phuru ki mini na te matam mana matum gi wena matan noi da yaram da miam bot pirakani piram bakya su to kini madudi khongchat amane ba mioi bagi ko aduna politics to diam bukchen pikna to biganu khara chawna to biro aduga lebak sembadana lebak sembad miam sembadana e no wi bio yumpham oi biraga aduna yam hena focus to bio ba adu ai di nam phuwa pu to ga mi lising kuntra le ju botar ai di lising tara phanga ka me lising tara sida nam phuwa pu to ga ka ne hai bagduna to le ga di hoi ka gi di ai bot ka bang hak na mai pa pa na ti ni mingchat urong khilam baduni ngasi ko na MLA minister ka ya bu maming pan na ge ba ngasai ko jik law ko su bangkim na congress ki hoi spokesperson general secretary na haibi bdo mai to boda listen pi reidna moi su mantri me am si pham thado ki na thado ki ba me am rei ne ba natra mai matam da mantri me am mi oi nei ne ba mantri yang ba ja ne ba mi yam oi ne ga ja ne ba down sai jing le ding matam da mantri yang ga ja ne ba ko adu gi matam da oi gi mantri me am da maming am da pan na de ba in thiu ngai na moi khara palai du moi ne thabak du mayam gi ताब नुआइब मयाम ना पाम बमंग थबक तौगी बगी नत्रा मै थादोखि ने फमदो अदुगी नत्रा पनरै दो मै मतम मै मरो मंत्री क्याम ओमदोनो मी याम ओइदुने बा अखोय तिगेंद्रजीत थंगाल पौना इरा बोय मै मतम मिरो मी अदुमति क्याम पोइने बा लेइने बा पन्नद मै खरा पलैजे सुमाइना एमएलए जु मयाम कानरसु मतम मतम की थब अफब तरमददी एमएलए ओइबे आइ मंत्री ओइबे आइ चीफ मिनिस्टर ओइबे एनी पोस्ट मा पारम बे गो तबदु मी दुगी फगुना क्वालिटी दुना अदुम ममिंग सिंथान दोनी इरापो लमयाम इरापो सी एमएलए का जु असेंबली फमम बनती मा फम नंगिद्रमने असेंबली फम दिंग मिरो ता कमने बा असेंबली सेशन लंबो फम नंग दिंग मा मिरो ता कमने बा अदु नि पाजे दम खोय एमएलए गी वरी छाना बदस माय मिंग जावई सिदी कईगना गमगी डेडिकेशन मिगी सैक्रिफाइस गुमने अदुम मयाम द युमफम वर्ग अदुम द तानबियो हामिदे एमएलए जिंग द गुंदा सेमगलगा अफावरिंग सानाबा ngasi तोबा गेदा तोबगी सुमाय तोदि सुमाय इराम तोरो अदु होरिन ची लुपा लिसिंग से सी सिना कई कई चारो का दोरो तोरो अदु सोशल मीडिया दा थागलो अदु तोरो खोलो तोरगा अदुन द सुम चथनरगदी लेबाखिदी अदुम आई हाजे नोम मोइना कन बियाय नोम मीनम कन गी बियाय बा अदु अनि दुगी मुंगना बनी दुदी अनि दुगी पुलिस हो फरवाय बा ngasi amana mai pak payai ko na amano mai pak ke ba adu gi angam ta na baduna le bak sidi chakol wa ba akoi gi ipu ipa hak tak da dum bale rekte ba yam phajaba lamchat thakshi kakshi tawna raga mare ba ngsiba ta na bane ba sidung na ba han ta na bane ba lan jabda mangin thaba ta na bane ba iri pa ki dam di phuru gi dam ta adu tawna bi wa adu kendram gi emele ko kendram ko ta na bi wa ba kendram gi emele ko kendram ga phaba thabak ta चेंग खप बद तानाबा लत्रगा कोयला साबै द पैसा क्वालिटी मेंटेन तौदबद तानाबा स्कूल साबद क्वालिटी मेंटेन तौदबद तानाबा फजन सादब तानाबा नतबा कम्युनिटी होन साबद फजन सादबद तानाबा नतबा पैसा पाइबा तांखना मत पैसा आईदी एमएलए जई मंगाय मंग दैदी क्रोर सुक तालहोई आईना सुक तान मंगम मिन हेन अदोन द हिदानाबा नतबा फजन मागी कथोंगरगने मथंग जु बोट लेप जय लेप जय आईगी तौम थोबा प्रजा मियांग अफब थबक तौनी प्रजा ना यानिंगगने पिजेक सुन यानिंगदगा टोपी लोरे हाबे गसु थबक तौनगदमने आई मतंगी ना नत नतब थबक सुम अनफेयर मिन सुम तुंगो चनरगदी अदुदी ngसाइगी अकोगी पॉलिटिक्स लोइ ngसाइ मकोक धाइजिगदा अंगांग अमतन मतौ तमनिंगद्रे हाइजे अद अंगांग ना मतौ तमनिंगदबा अंगांग मतुंगददी अकोगी पॉलिटिशियन सिंगजिना अफब थबक तौरकांदा 10 दा 12 दा पोजीशन होल्डर सिंगजना मथंगददी करी विनिंग है कंदा एमएलए विनिंगी आई मंत्री के वरगा लेबाक की सेवा तौनिंगी आउ लेबाक की अफबा आइन सेमगा मियाम के फजना थबक तौनिंगी हाइबदु ओर पुनबा अदुगी लंबीदा अखोई अनोबा पंतुप अमा हांगबा होबिरो जै मणिपुर की पॉलिटिशियन सिंग मरुवेन एमएलए मिनिस्टर सिंग दै माना हाइजरी ओके थागचरी उजा लोइसिलपदा ओजा हेमचंद्र द लाकजगे ओजा हेमचंद्र ngarang BJP gi खोगी फमिबा प्रोटेस्ट खोगी फमबदा खोगी ओजा सरतना फोंदोखिबा वाफम अमदसु हाइरिबा खोगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रेजिडेंस मागी ममांगदा राहुल गांधी ना फम्बा खोटपा मसिदा हाई दबा वहाई के हम हाइबसी पृथ्वी की तोंगान तोंगान मफमदा मसी याम इकाई पीबा अदुम्बा वाफम हम खंगने अदुना मा मसामंगना मसी लाले सो हाइगदबनी अदुगा हाइदि हिंदुस्तान से थादो चटखरो खोटखरो कायबा वाही मयामसु ओजा सरतनसु दुम थंबिरी को सिगी मतांग द खुगी ngसाइगी इन्फ्लुएंस तौबगी मतांग सिदा ngसाइ ECI बु ओइरो CID बु ओइरो CBI बु ओइरो NIA बु ओइरो अददगिदी अखोगी जुडिशरी बु ओइरो अदुगा अखोगी ngसाइगी फोर्थ पिलर ओइरिबा अखोगी मीडिया हाउस इसु पुरा गोडी मीडिया सोल मीडिया ना नेशनल मीडिया सिंग सिदि सोल मीडिया याम्बा ओइरबनेबा सिगी मतांग द करि हाइनी इवन
nahan sigi protest se hobo matang da republic ki khoi gi anap goswami na thamgi bada deep state ki wafam ma khaksu sonam wangchuk na tawri se aduni adani america gi khut yawi du haibe gi sigi matang se da lakadori se da hojik sonam wangchuk na tawramba hari ba hunger strike siga delhi ga protest sigi siga mari leine na US ki New York ki amasung San Jose ta sonam wangchuk ki solidarity utpa oina protest to basu hauki bagi pau su za leire ko sigi matang je sumaina deep state ki wafam am su pasal e adui taragat masimaina hariba New York taga aduga hariba San Jose taga solidarity utpagi oina protest to ba horak pa haibasi Modi sarkar gi oina di masi afaba pau masu oiraktaba yai haidana miyamna su dum assessment tawnari sigi matang sidadi dumak kari haini handaki miyam gidamakta future gidamakta hunger strike tawi basi matang da su masi China na du ada hai miyam su allegation tawi sigi matang si khoi prime minister Narendra Modi gi oina BJP gi oina di kari haidi sum kiningai oiba threat oiba kari ozana assess tawda kari kari di oza thambiring kamai tawi hoi sida deep state ki wafam ma lak basi waram basu ya deep state ki matang si yauraga di masidi yamna complex way gre yam lu re haitar kana na tawri no ai ju hai bu su waga da ba aduga madu puthokna bo hona bu su madu chapchana madu oirabra hai bu su praman pi bu sungam boi da ba haitar aduna maswai matang si leibani na madom da yam kan sanghendra ga su India gi election politics among lakpakanda atop foreign countries singi khut me am yawi hai bu city koina dum udna lai ko sagi party ama na khoi government si pairing ida atop party ama na government si pairak na bo hona bagi matang aswasi da atop country sing na pasat pitarak ba thadarak pa adugumba sisigi manung si si yam chayat na ba mayam su yam haina bo pham se se adum lady bisine madu su deep state ni haina adum lobu su yai aduga sonam wang chukki magi protest gi matang da sabsana deep state ki khut yaurobra hai bisimadi hangningai oiba makhakni ada manil malem gi miam da hojik India da uiri base India se super power mo oirak pa yari ba adugumba nation nam oibani na masi malem gi miam na yamna mun na yengba masi gi kanu sinsi adum yengjel laga leiba hai tare adugumba leiba amsu uiri ba adum masi gi matang dani sonam wangsup ki magi protest si lali hai bidi yarwe masida adum ana azare na sara hen bada adum leiba adum gani sonam wangsup na sara hen kan dana kari no deep state ki opum si lai si ju aruba makhak ne ba ana azare na sara hen kan dana kari ki deep state si lei da bano si yam lui ba swai tang si dadi hai bada yam warani hai tare adu gi hajik man mam lai duna atop country sing da sonam wangsup ki khongjang du sogot pagi go phom ma lak basina madugi chingna badu lehen bagi wane seng number ki di masigi sonam wangsup ki khongjang sida atop deep state ki khut yarom guni hai badi ai thajaba dingamde adu yarom moi hai basung gamde hai tare ko adu sidi masigi khut sidi am sang re hai tare aduna chapsana hai basung gam moi adu hari but pointi India da kari uri bage hai base malem gi miam da yengduna le hai base malem sidi ki India gi lenga na kitang sorak pakanda malem gi atop leibak sina kudung sap se adum logi bi ai haidi kut thingjina bagi tanza ama phangane be hojik lai ba ko ye cockroach ki wa pham se lakpa ka sida se atop leibak na masida amuk sponsor tor oi hani ai ju leite maramdi India to guy by say atop lebak khargati masi ju apam oigiduine aduna masigum basi oiram boy hainga su leite aduna cockroach ki ofam si lakpa kandani India government na jo kwai ki kok chikba amu oi base adu masiga mari leina ba khongjang sing si ju masi haju pa le government sina pam de maramdi masi hena khongjang si hena chawthora ga di sai hagibudo adu maina atopa yumthang nariba lebak sing stu oigiba pibam do kushi da su oiroi haingai leitabani na masi
yamna kijaba yam cheksinningai oiba fum amadi oiribaneba modi lengaksi hauji sigi ihosina bu handraba dharmendra pradhan si sum kankatlaga leiraba au tagadi ko cross ki khongjang si ju henkalak piyari aduga khoigi opposition party gi moina unite togre hauji ki opposition si ju ko except AAP and DMK natana atai di unite tok laga masi khongjang si da support to yo form lai dana ko aduna masi sum kanjil agadi government si da ohendabo mayam su oir piyari aduna masi chu matam chana yenghu chummi aduga chap chana masida sonong bangsuk ki adagi cockroach janta party ki hauji khongjang si ki matang da hauji maki oina di atop countries in the deep state ki ofam leibra haibadu mati ai leiba mande haina longje aduga leiramoi haibasu yade inga haidom haijabaduni masidi yamna achauba khut amagi manung da leibani heta micham mamane heta haibasi yam du pot amakhak ne adubu oirakli ba magi sagi natural ru adu yeng kanda masi aduni haibududi soidana maki hainer kineba adubu haujuk maki wenadi masi deep state ki ofam sidi masi da pushon bada kitang ngan malli bra haina khale adu manipur ki context ta ekoina sisu yam kana haina gibani manipur ki context ta irang thokriba mayam si atopa country singi khut yawi masi deep state ki khut amusu yawi haina sida BJP ki deep state amusu manipur ki sida laibra haibasini mayam nagi base aduga cookie singi maikaida atopa country singna support piraga madusu atopa another deep state ama laibra madugi madunu maram morakanda deep state anisi khoi samjinnaba yartaba haita aduguma problem ama lakpadagi manipur conflict sing asi phawa losin mangamdana laibra haibasigi sigi matang si lakhri bane bu aduna masi yam lui koina deep state ni henanda hairu bu yadaba adu madugi manipur gi context di deep state ama leire haibasimati mian madum hainare ko dum haijari sini masi deep state ki khud ama yaw male aduna ngasi phawa irang se losinba yadri base ngamdri base maduna ni aina haibasi laloina khallebo aja another mitei ga cookie ga adagi cookie ga naga ga si mathang sum chatharaga sum leiri se mase manungda karino ma leiri haibani da deep state ki ofam duma yauri BJP ki deep state hoidura India ki deep state hoidura adagi foreign country ki deep state ki khud oigaduriya haibase swaisi dadi amadi leire haibsimadi koina manipur context asti lobo yare aduga haujuki oiriba national ki issue oiriba sigi matang sida sabsana deep state ki khud yorobra haibsimadi haibda kitang ngan malina swai thamsage. Okay, thank you very much. Am ngai jai ngasigi pugachari ba topic asida tongan ba panelist humna masagi yoiba warol kya ama thambiduna mapung phahan bi bagaidamakta hanna northeast window gi maikei degi panelist hum pu thagat ba pungdokchari. Thank you very much for joining us. Loinena loishilakpada khoi pugachari ba topic siga mari leinena saidagi khoina khanari basi akhoi lairiba akhoi legislature sing aduga representative sing sinasu isa gi chapchaba lobam thokpa responsibility chapchana lobasi hojik lairiba situation sidadi yam tangai phade aduna tabada adumak hoi akhoi party magi protocol magi high command gi chatnabi se dumak national party dadi leibanina masi su dum khara handok hanjin tawrakanda khoi lairiba people sing voters sing sisu khoi lairiba khoi representative sing sina chari ba sak se khoi su dumak chap chana chabanina apha phataba karino habise loinma khangna banina masi da habidi lana habidi hena achumba haina hena power du miyam da utning bagi mahota lana mislead tawraga chakhigadaba thabak tu su dumak haidi khoidagi hena khang hairaba khoidagi hena socialize oiraba ngaktane duna madu khitang yengbirakanda any step amatawoda pros and cons si yengaga tawhanjaningi as a ruling party ama oina aduga loina na hojik miyam gi changchaliba protest asida khoigi dharmendra pradhan si ma resign tawba haibasisu athuba matamda dumak miyam gi protest na handana changsalakpa taragadi issue se hena chawrok pasu yai adugi mathakta khoigi di manipur gi achauba conflict meitei ga
कुकीगा लेरंबदगी हौजी कुकीगा नगागा तोंगान तोंगाना सरुक अहुम थोकपगी मवोंगदा लाइबा सिगुम्बा यामना वारबा चीरबा यामना हाबिदी अनरेस ओरिबा तंजासिदा लौगदबा जगादा खुद थागदबा जगादा खुद थाददना अदुगा तौरोइदबा मफमदना एम्फेसिस पीबसिसु कितंग वाखल खंधरकांदा अखोई पुन्ना अमुतंग लैबा प्रॉब्लम सिंगसी सॉल्व तौमिनसी हाबा वारोल से थमजबो लोइनेना ngasigi oinedi miyeng tabiru khwai punam ki mapamdagi kainanaba yathang nijari till then take care stay safe and good night. Sparkle Educational Service ki Career Counselor ki Female amasung Male ki ahangba post ani kauri. Educational Qualification MBA loiba oigadabani. Fresher amasung experience leiraba miyoi singna apply tobiba yagani. Hena akupa marul kidamak 7005063196 natragana 9366230077 da contact tawirau natragana aikoigi office Sparkle Educational Service, 2nd floor, Northeast Window TV Building, Hata, New Tikon Road, Imphal East, Manipur da lengsin birau. Northeast Window meaning tabiriba mayam punamakpu taramna okchari hauzik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada अथुबगी ओइना दुबई warehouse worker की थबक कौरी हाइरिबा थबक असी apply तोबिनिंगबा मियोसिंगना presentable and good communication skill लेबता नतना मसागी चही कुमाथोइदगिना कुंट्रातरेट फावबदा लेबा ओइबिगदबनी हाइरिबा थबक असिगी पिजरिबा खुदोंग चाबसिंग अदुदी per day 12 hours duty hours ओइजगनी per week ta 6 days duty ओइजगनी 2 years work visa pizagani loinana accommodation and transportation pizza batanatana medical and insurance su pizagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver ki thabak kauri hairiba thabak asi apply to winingba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani हाइबा थबक असगी इंडियन लाइसेंस पाइबीबा मियोइसिंगी थागी ओइबा सैलरी दी 50,000 हौजगनी।